Pamalo tu ke mula mai ka ngong por que o ko ni buhay ni kia Dr. Ray Ofano kende kamata mai mua ke tau pota no wa tani atau kilot palo Alo, taulot. O tō mafi ko mau tamai whahe vane a Fiona. Ko a Fiona ko e tuia ngai tui be mo e eiki ngai eiki. Ko tu a Fiona ko e pure pa ke a niu ke universo mau ai. Mau whawhetai o tō ke mau au sia e a whakoloa ko e ni. Ku mau whawhetai eiki. Ko ia ko e ne a Fio. Upo wono. La ko i fia lelei pe. Ka mai tahine kuina na spau mo fare o ha mo e ofo. Pege tahine princesi pilolevu tuita. Pe mo ho ke fonua. Mo fa fetai e ke o ku la mari lelei be e pare mia tonga. Honorable Wakaba Meiliku pe pehegi he ho minister kabineti. Pe pehegi he ka utaki lotu ono kotoa pe mo e kakai fa lukufua e fonua. Toka afio i behe afio na e whaingata e COVID-19 mau whekuki moia i e fonua. Kau kai ke aha taimi de mau manawasi i ai eiki. E ku tu upe mau manaki e afio na mo mau amanaki lelei ke tataki lelei ki mau tolu. Mo malu e kakai e fonua me e COVID-19. Afio mai ki he press conference wa manake mau whahoko. Mau kore be eiki ha poto whagai o tua ke hifo lodotoi eik pare mia ka maha o eik mista. Pe be ke kau whai ongongo. Ke mau mau ha press conference lelei. Pe ke au sia pe ai tau mua a Fiona ke press conference ko ini. Ke langlangi ia pe ho huafa. Mau momo e te mau ngahi moi ke mea ngau e ak neongo mau tai tau. Mau hu mo kore ngai malo hini e huafa mama oni ho aloko sisu kalaisi. Kako ia pe mau whamu ui. Amen. Amen. Pamalo tu Dr. Ray Ofano lo lere ne kamata tau fata por que o atapon ke tua mafi tapu ka ki won ma kuina na spau mo fare ha mo yo tapu ni ki Lucia ne mo hoek tapu ke tol pare mia ka ma ho misa tapu ateni ka ki motol ka fa ngong ka ma fo ke ka CEO mo ka nga maru nga puranga o tau ka nga kau e tau potano i he ho atani Pamalo atu ia motu taimi ka whango, ka molawa mai ke tau ki whataha koe ni, ke hoa tāni. E kai ke toi whaloloa te watu pēr ngai whamatala, o tui pēr me he tau whataha whamui mui. Ma tau tāna ki mai pēr hoa ik minista i tau potanoa koe hoa tāni. Koe tu whakoe tai nimi, ko tui pēr maru mo si mo si loi pe ko keisi fo e aho ne tolnga tolnima o ke active level ta ke se wa fe fitunga walu tolu ka recover ai wa fe fituval pa ko vaccination ni ka fo ge me mawinga hiva valu ai tau huhulaki hiva noa ai tau vaccination ai tau be fully vaccinated no noa pe fa fitu leva e tau pusta e po hange po goia wo si fa me ak pe mi sta mo wi ka ma ne ka ngawe ka we hu ma wi nga tai ni mi e pusta e na tau lava hiki hake me fa fitu ke ofi ke fitu noa pe valu noa e ka we ne hu ko ne hanga o pe fa si e fa nga mali ke ave ko to pe fa ma hak pe to pal pare ma ke hange e tau feku ki ko ni pe mo covid tahiwa ai ko tu ia tau fika ko ki aho ni tupu me he ke to lahi ko ni ai puke i covid tahiwa pe mo e tau pe mo lahi ai firma ko ni ki ka nga we ko ni pot mai mo wi pressure ko ni ke to fai nga to lahi ko nga pe ko to lahi fika o ia ai tu tata ai puranga pa mo e fare o mai me pot mai mo wi ke tau ke nofo pe i he level kulokula pe ko red i he tai nimi
I ne pehe lewa o ku ne tali lewa he kabineti ai ngahi whakatatau whiko ni whakatatau ki he whare i koia me potungai mo ui. E tatau pe ni pia mo ui ko osi, te tau toe lockdown ni pe, te tau toe tatau fi pe i he toi foi ui ke e ta. Ko kamata lewa, ko le kamata lewa me he nima a pongpong yo le he ui ke taha ke tona kahau, ke he nima he ui kahau, te tau toi lockdown ni pe. A pongpongi lewa a tona ki, o ia lewa whainga maari ke a vai ai u whare koloa, a vai e panke, a vai e gas station, a vai e ngai whetu ke mau mea iha o uhina kasa. Mo wala mea pehe ke toi supply pe toi mai ha o ngai mateu teu ke teu teu aki. Ki he toi foi ui ke taha koe ni, o tau lockdown ni. Koe whaamu fōin koe ni e potai mo ui, e toki mea ke ai e misa mo ui, ke tau toi ki whaka tata ofi, ai whi aru aki koe ni kakai, ke toi ki puke puke hifo, ai whainga maari e koe ni ke toi mawhola atu koe ni ai COVID taha hiwa. Hake pe koe mo mea ai, ko tau i he weekendi, me mi whakaawarisi he aho, ai tolu ngea tupu, ai mau e positivi. Ai ko hinga ia ko kinau tolu na pihia he wiko si toki hasino mai lewa o report mai ko ni pa wai fa malola heni ki kakai he unga to lahi na tolu ia ko self test pe na pe mai na red test pa na report mai ki pot ngai mo ui o tala mai na positive ke fa to kan ki ai ko finga ki mau inga ia tai nimi ai finga ko ne pot ngai mo ui pe mo kakai pa ko me pe ton ki ta pati ai taking responsibility porque tau hanga o fuatau tau e mahu inga koe ni o tau whenga ke tatau whe maha koe ni ke tau mo ui pa mo ui koe ni e tau family pa mo tau ngai mahe ni koe wala mea pe koe ai kai ngatonga whamalo lahi atu i he ui ke koe ni taha ko hiri e tau ki nofo mao hiko koe ni mo lockdown ni he ui ke taha ko hiri pa koe kore pe ia ke toi hokan mua e ui ke taha ko ngape hange ko mea ke ki fasisi ai ma fola mahaki fasisi ai whainga maari ke toi tolahi ai kakai ave ki whare mahaki o toi lahi ai pressure he sisi ngahi ma tau bebe ngahi mea ngau ki he taimi ko e fufatu tamaki ai ko ni ai mahaki ni ka ki nau tolu ko ia ave ko ni ki whare mahaki pa ko whamalo pe ia i wike kon ko hiri pa mo whaamu ke tau hoko atua he wike kon ni. Ai ko pong i pe e awai ai u service kon ni hange ko panke mo whare koloa ke whai aha tau toi resupply pe ko tau toi kumi mai ha tau ki mea toko ni pe ko tau tau ngai mea e whi mau ke tau toi lockdown ni pe tau toi ki nof mau hifa fo wike ta. Ke toko ni pe ke whasisi e mawhola mahaki toko ni ke putai mo ui ke na wha po mai na ngawe ko toko ni pe he tau una ki mua ke fasisi yang ai tau pe he ai ala wesia e tau ngahi whare mahaki mo tau ngahi wa mo ui i hane fu toko lahi a ki nau tolu ave ki ai pa mea mahuinga pe taha he ni kau hokene whainga maari ke toi teke ai e tau huhu malu i vaccination ni ke toi lere yang hange ko glau hi wanoa huhu onoa whaafitu ai booster. Pa e toki mea mi sa mo'i ke he toi whakalahi mai kone tau booster shot me Australia. Mahalo he ui kahau ke toi teke ai pe hero na lava arha ke situ noa pe paru noa. Ka toi ai rewa whainga maari e ke tau toi whakataata ngai ngahi service ke. Koi koutui ko mea mahuinga pe ia whikawaki pea moe COVID tahiwa. E taim tatau mawilo i wai e uesi a ke ngai businessi. E time ko ni tau lockdown ni ai mo disrupt ki na i ngawe ngai business lah hitongan. Ka ngawe lewa e ngai paanga ka ma leipa o fotutu ngai hitokon e tok fa hoko de he wika hau ko hinga pe ko mau ilo lere pe o kuesia ngai business e ngai fa tatap tapu ko ni ko ngai restriction ko ni o ku fa hoko ko ni ai ko wika hau ia ku fa fu ki pulelulu mahalo e fa hoko atuai ngai toko ni pure anga ke ngai business ia ene wesi ko ni pada tau pe ke kiwi o ma ko ni pure anga tai ni mi o tu foko ko nga foko topic lai tahan e fa fm akla hiki ai hiki ko ni ai uhila
Whatatau hange peko na mo was fatonga I press release mahalo ai tonga pawa na estuku atu. Na mahino ai na ihono lahi ko ne o mai ko ne ga hilawa na faide va no si office systemi he tonga pawa pe na ilo iai na iai ai palpalema na hoko he aho tahanima o Sanuali. Ai tahanima Sanuali I fatamaki kon de volcano pe mo fatulisi mo mea na asia na spike I reading ko ne nga imbita pa ko finga le vani ke rectify ni pe lava o to ai anomaly ko ni pa ko me ko ni na hoko I aho ko ni ka lava to reissue atu ai homo wa pa na stotong o lava pe o creditia ke homo wa hoko pe ko lava ha ko le ke refund o se niti ko ya ka fa malo at pe hono mai ai ngahi talafili ko ya ke fulahi ko ni asiko embo wa pa malo ai ke toka pawa na u fai ngawe ko ni o feku mia yo ma ko ni ai palpalema nai hoko ke sistemi ko hinga pe ko fatamaki ko ni nai hoko aho tahanima o Sanuali ko ki ongo pia fika ki mo hila pa mo tau covid hiva pa mo tau ngata mo tau restriction ko I wike hoko mai pa de tu gon ke misa moi na wa me tenetana ke pia malo Malo bito ek palemia pe ko kolepe ki hufanga he talfatap kakato na kamata ki ai fataha ko pa mo ka fa ngongo te ukila no what pe na o si ai press conference ai pot ngawe pa mo kau fai ngongo he aho pulelulu hange ko me ako ia ek premia ko foi aho ko ne tolu ko mari watu ko tau I he tolu nge autu ko tau ngai keisi ne ongo keisi fa ngeo fa fe val ngeo fitu ko di o si recover toko uafe fitu val mo fatoga yange ko katoa ia ko keise fa fitunga fa no I tonga tapun te au ni mai wawa ko keise ko ni hapai o te ke whakakau I he tau oku ke ngau to ke ta I hapai ke ne whakakato mai report whikawa ko ia pa mo o keise ko ia I hapai ka ko si me ai pe foke kakai fonua he ritio ia ko keisi hapai kaku I he feitu ko o tau hia ki nau tolu o te ke ata he tukangi tu aki he community ko kau maha ki ko no ku nau tokoto I fale maha ko ia mua ko toko ni mau ku ai fatoka nga yang he kakai fonua ko nau tolu na positivi ko I tori ku na osi ata osi recover ko toa ki na tolu ko ia pa mei tori ko kau folau ko na fa folau mai pa mei fisi na frata ki na tolu ane afi pe na ata ko toa ko toko ono pe na toi fiema o ke whakakato na no fot ko I he MIQ ke kakato ko na tolu na to positive I he hono sivi na tolu he na I he ko mai no be tai ni mi kakai fonua ko ke to la tahak na tolu o ku fokutua ko I he covid tahiva o ke lahi tahai he tau uanoa koen ke tau whanoa. Kau ku ai ko toko uafe hi waua ia. Ko o ku kamata pe ke kaka ki olunga, a ki nau tolu koen no ku tau fitungo fulu, o whai ki olunga, o alake ne whika o toko te au tahau ai ko nau positivi, tau fitungo fulu, o whai hake ki olunga. Taha mea mauinga hoi ke kakai whanua I he tunga kuia I kau ngawe po ngawe moui na ia toko uange au tupu toko te au mawhana positivi pea
ko kau contact ko ia na nau whema o ke whaka mawahe i ki nau tolu ko hinga ko kau close contact o ki nau tolu nei whiohi wā ofi. Nei au ke o whakatahai o toko wange au tupu. E onga kuri kawa e ni ihi ai hoeka ko whai e ngāwe potu ngāwe ke ririu e tutun ngāwe o kau laine mua koia he potu ngāwe mo ki nau tolu o ku nauhanga o tokonia ki nau tolu koe ne kau whoko utua. Pa koe ririu koia tutun ngāwe koia e tokon lahia ki he tokanga i koia o kau puke koe ni i he COVID tahiwa. Koe tawha koe ki contact tracing o koe wike kaha uhe mo ni te e lawai o whakakato ngāwe koe ni pe kamatai e ki ono whakahoko ai contact tracing au ke telefoni koe ki apps pea e tokon lahi ki he ngāwe potu ngāwe whakanganga ke flight e wika hau e kamatai hono ngāwe ai kono tesi hono testesi o e polokalama koe ni i he telefoni e tesi he whalai he monite ka koe flight e wika hau e kamatai hono ngāwe aki he potu ngāwe koe taha ia fo i tawhaaki lahi au pito hono ongosia mo e kau ngāwe koe tawhaako hono contact tracing pe ko hono mui o ki nau tolu nai whiohi waof mo ki nau tolu nai positivi te whatātā ki pe foi aho pe koe ane awhi na trace he e timi e ka primary pe koe close contact ke tokong walungi au tolu wha na nau whai e foi CV rets e walungi au hiwa nimi e he timi pe koe no nau whai hono mui i hono koe ki nau tolu nai whiohi waofi toko tahafi fitungi au ni meni ma nai lava e he timi koe ni o whai whetu taka ki nau tolu kau e pefok mo ngahi foi a kau e ngahi whetu koe no ku whamawahe ke nau nofo mawahe ai hono tiriwa he potu ngā ue nei au ki he apino whaanga i fitu aia koe lahitahu nau whai e ngā ue koe ni koe api e walu noa he aho ahono awe ngahi foi a kau ki nau tolu ku weha nau ngahi mātau pe awe ngahi foi a kau ko ia ke tokon ke nau tolu ka pau ose nau foi a kau o koe whatongia ia potu ngā ue ke whakakato ai ngahi mea koe no ku whaikai ai whakahoha mahino pe foki ngahi whakataputapui koe ni o ku ka mono whakata koe ni ke ki whawhainga marie ka kai whanua a pongpongi ka uiai pe ai kore pa me potu ngā ue ke whamorimore ka kai whanua tau ngā ue ak pe ngahi tutuuni koe tui ho tau mask tau hibewa mamao pe whakasi isi e alpu whatoko lahi ka pau whatoko taha pe pe toko ua me whamiri ke nā mai o whakakakato ngai whaungia o ia kia pongpongi o tui o mahu inga upit o ku sio e potu ngā ue o ku alpe pe whoke taimi mo de toko lahi ange e kakai nau positivi mo e kau contact ke mui i ko ne a ue pe kia taimi ue e ko hen ke kakai whanua ka pau o ke tesikoi api o ke positivi ka kuiai ha kau vai kai kuiai nau ai matau ke mo whetutaki mai ke potu ngā ue he ku eliriu e tutuni ngā ue potu ngā ue ke whai hatokanga make he angi ki nau tolu tu la vea ngofua pa kuiai kori ka mo tolu koe na kai kia mo matau ka ku mo bongo i o ku mo mau e ngai whakailonga koe no COVID tare mofi fofon tau lelei pe o folo hau fui pana tolo inu pe vai ke lahi pa ke malolo lelei api kai whakahoko mai pe ke potu ngā ue o tui koe ngahi he kai ke lava he potu ngā ue o wau koto atu ko mo ngahi api pa ko kinau tolu koe ni o ku tu la vea ngofua o ke ai whakaamu e potu ngā ue ke whai hatokanga makehe atu ki a mo tolu whatoa ngai an koe u service koe no ku whakata pongpongi o ku kawai pe mo no whakata ai ngau ake ai o ki ngahi ngou e anga o whae palau ke mahino befo koe tō taha pia ku alo palau e ngahi ngou e anga ke osiang e lift
ai lockdown ko ni ku lava le ngahi fatongia ko ia ko ko stu tamai ki tonga ni ai faisa pa menu si me Australia ko tausi ni mamano ni mafi toi fanki me nga au ko ke fra hokka ke hu malu ko ni pa ko si fotutu e potunga we ki hono fa fola watu ai hu malu ko ni e posta ki eua ha pai pe mo wa mo e fra amu i nga hui ke ka hoko mai ko ai tunga ko ia e hu malu i posta ki tunga to ma lungang tene tokoni ki no malu e ka kai fonua pe me he to fare mahaki pukelahi o ikoi ke ICU ai ko e anga e fotu tu he taini me e potunga we ko e fa malola ki pulang Australia e ke he ni ko ne ngai va tau e toko ne ngai helikopta ko no ave ai huhu malu i ko ni ki he otu hapai ki lulunga pe mo o lava tu ai ngai vai motu ko eni to pene a pangai mo di fuk to ko ia o fotutu e potunga we ke hoko at pe ai huhu malui pe fatawange ko ngai ui ke ka hoko mai e alu e tunga huhu malui ko tunga ku fafia mari malo ko ki tanak pe fica out pa mo e covid tai ma mo tunga ku ia i fonwan malo misa mo tau hoko dai pe ke feu i tapinga e apa pe wa feu i kata ba hiki ko ni ma tapinga pe pa talano otonga e free set malo bito ik balemia o kore pe ke malo atu pe ngai tala fakatap ko kamata ke tau press conference pongpongin ko uraki begi feu i ke ik minister mo ui be mo potnga mo ui ke famala ala mai be mo e protocolo ko nga wa ke fare mahakina o si e ke ben he pure rulu ik minister fa mo morga na ke fu mahino ko uhinga feu i ik minister ne ia toko taha ia na lere aki ia ki fare mahaki be whakahoko atu ki he kaunga au he emergency be tala mai ke taritari be tua o alu pe o marolo pe ai mahaki tu au te be ke lava sio ki hata kai to ki fa mara ala mai be mo ta fa ko ia ko me no wa be pare ni ko kore ke frangi mo haki fa mara ala wa kai ke ngahi fika o ku hange tau tu ma o he ngahi PCT ai ngahi fika ka ko ki kore be ke ki fa mara ala mai mo ta fa lao pe ko fe ngahi lao o ku enforce mo fa malohia ke nga we aki pe mo lao ko ni ke hu malu i pot nga mo ui pe mo kore be ke fe be mo ki fa mala ala ko kausela ko i hu autoritori ke whakahape mo pe ngau kau he frontline ni mo ma o mo no i ko ngahi headset allowance o ke whamea ki ai paremia o hange ko kau polisi mo kau sotia mo kau ngau e whare mahaki malo pito tapinga e feu i ko ni pe te utukan te ke u ma ia we ai famatala ko no o mai ko ne tapinga ka ko tukan mo ke CEO e potunga we ke toko ni mai ki he tala fili ko na tapinga Abito ik mistaba ku famala te feu i ko ni ko kono moni o ku tu pe mahalo ku na wai pe hanga hi mauhala heni ko kono moni te ke au mai mo ni usia ko ni ka ka ko o pai fo ke tapu ai halele aki ma ta hai fare maha ki pe o ke lele pe ambulance hata ha fe ma pe ku ai pe mo fe tu uia ke to kanga ai hata ha o ku emergency ai o ke ton ke hoko me ko ni pe ko si follow pe to fi potano aka wia mo ke ka pole lo fare maha ki ai was mahino pe ko me pa o he kai ke tu wangi hata o fainga ta ia e o mai ki fare maha ki tai to kanga ta tawai pe COVID positive, COVID negative, pena huhu malu i peta huhu malu. Halo ke foi me ke mahino ia ki kakai. Kai ke ha
pai nga mea tene tau fiata ai ko fam bel ke famala lai ko mea ko na ha ke ta pinga ko te ma o ki ai ka pu au sai pe ke to ko mai fukai ki ke mau si o ki ai pe na ha mea pe na hoko pe ka alo Malo nei da me nei tapinga nei stadi to veui Fehui bena e taha i pare mia na tari mai ka taki kana ia e konga na e kore atu pe mo ke whakamaala ala e lao pe ko fe lao koe utau enforce mo e lao koe ke huhu malu iu hange utau kei whakangaloku pe ka ku wakai ke ngahi fika koe o e huhu o hange utau tuu mau he pesete hiwa walu hiwa noa koe whaafitu koe ni hange utau tuu mau mahino pe whamatala koe ni tamai toki hoko atu ai ngā weka koe ki kore bea ki whamala ala mai kata. Ia, malo bito e tapinga e wheu koe ni. Mahino befo ke ai lao ia koe na tari koe he wharearea ku oange mawhai ko ia ki he pure lahi ko ia potungao e mo ui ke ne hanga o activate lao ko ia. Aia koe uhinga e ne activate lao ko ia ka pau e osiange hono asese ai huhu malui o ku iha tuunga tenehanga o wesia mo ui e kakai e whonua. Teu whatata peni e tāpinga e mea koe na hoko i haamoa he misere. Ai koe taimi koe na e mahino na e kai ke a o e pesetia koe o e huhu malui koe ke tuunga koe e ala o maluai o ai kakai fonua u whaangawe ai head immunity ai koe head immunity o ku whaafua koe pesete fitu noa o population ni ku o si lava na utolo huhu malu ka pau e hanga e he huhu malu i o ange foi whakamalohi i koe ke kausoti malu i koe tino tene lava ai o malu pe koe tokolahi o e kakai o fonua ko ia ku lahi e nau puke he mea he foko utua pe whakatupu lewa i loto ia te nau tolu e ngahi whakaivia koe sotia malu i koe ho nau sino ke nehanga o lava. Aia koe pesete koe whakaamu fokia pesete fitu noa population koe talanoa koe ku tau tano he fika koe ni pesete hiwa walu koe ne tos ula kipe hiwa noa e tos iua. Aia koe pesete fitu noa e population ni o ku equivalent nia ki pesete hiwa wha ki hiwa nima o e target population. Aia koe manatui koe malu i koe no kulere koe tainimi koe tau tahaua ia ki o lunga. Tai nere mai foke hu malu i o tau tahawalu pe toko i manu la hu malu i tau tahaua. O ku amanaki ke o mai e hu malu i koe ke tau nima ke tau taha. O whatoka ngai ange na kamata e hu malu i a koe ai Nusila pe mo Australia i Sanuari. O lere mai ai koe ni. Kamata e hu malu i ngai whonua Pasifiki pa kau ai a Tongani. Aia koe kei tu mau koe peseti koe ni tāpinga koe hiwanoa. Koe uhinga pea ku te kiai ke tiu ai kakai koe ia ke huhu malu i. Koe pesete whaafitu koe ne tau pusta, koe uhinga pe te kiai ke alu ki olunga e huhu malu i koe ia, koe toki a umayene whaitoo koe ia, pusta ai ko whahoha atu kiai kuia e tousi ni mamano ni maafi, na o mai mei astereria i he aho pure lulu. Aia koe taimi koe e lere ai e huhu malu i koe ia e alu lewa peseti ke peseti whakawhie maari. Aku kei tui e motuani mai potu ngā oe ku te kai ke taimi ke tau wala tau tolu ke he lao ki hono whakamalohi i hataha ke huhu malu i. He ku aspe whokia he lao e au e mo uaia ki e tahamano ka pau he kai te ke huhu malu. Ai koe tuunga i a tāpinga o kou pehea i o ku te kiai ke ngau e aki e pure anga te mo potu ngā oe a lao ko ia ke whakamalohi a ke kakai whanua. Kou tui, o ku atamai lelei pe kakai whanua, o tau sio ke ngahi mea koko tau ngahi whanua kau ngā api. Pea kou tui koe tāpuak pe ki tongani,
pe ko fonga pe te ke tau hanga i o mateu teu ange ki he omikoloni pe mo ko vita haiva ko e lele e hu malu e kakai fonua pe e si ya ki nau tol e puke lala to ko fale maha pe a wai ko ki ICU malo ko ki ngari mala ala pe ki fa matala ko ya tapinga malo abito kalau no tonga e free set malo pito ik pare mia pa ko kore pe ke hufanga tu me whakatapu ka at mo ki whaka eke koini o amana kat fok apong ke whakahako he kakai e nau ngahi whakatau pe mahalo ko ngai pe feitu una pe fuatai na tau loka hoa whawalu ai na tuang me a pe he pe a taha ke whakatau pena si o ka kai to lahi kapotanga to lahi e kai mere koloa e kasa to me ngai tawa ko ya to me ta tau e premia ka mana ke hoko ya pong ko fehui pe kai na ha fo tu ke monitor ngai me apene hoko pong ni teria na hoko ai ke to ma fola lahi a baila si pe ba ki pe ya fehui ko wa pe o fe aki pa mo e to kon premia ka pa ne me pe mo ya hen ko hui ko ta no en ko ki hi ko to uhila na si tuang mai e social media pa matala e premia malolo o ne tuaki to hinga hiki uhila to hinga ko ke hola uhila ko wahe lau kilu ani ma alunga e ko ta uhila pa mo ka pa to pa ko mo ha pa ta no ki ai pe ha ngau ki ai e ki ton premia ko hi mal ka ngai pate puri anga ko fa o si pe fa mo ko kore ni pe me ngai pois fa kolo ka pa te whakalahi lahi ange ai petrol e kau sotia e fia fiko hui o kulahi au pito pe ka kai utalangata ke tutu ni ko ni o ke fiu ko ya pe malo tano to tu ve ke kamata to e ai ko pong mahina pito pe ya au fatonga ibe kabineti ai pore ko e ata pe fu ya ta Pada time tatau ben ai fuat tau ben be tau mu ako e tau lockdown ni e foi weekend ta. Ko hinga ke fasisi ai fe alwa ke kakai mo sisi e fenga mali ki he tau pe he ki hono fa pipi he to mahaki ki he tau pe alumia api to al ke fari koloa. Ai nai ko fuat tau le pe he ki ai pia foi a ta. Kai fa ha fenga a ki wa hui pa mo business ko ni. Kena toko ni mai o tau pe ai ke enforce ai social distancing pe mo mask wala mia pe hange ko no mau silo pe matolu o dai ai ngai fe ma ke pe ke lere panke a pong ka to lere tau pe a pure lulu kana ai fa ka ke fe ke ai pe a pong pa to fa ata tau pe hange ko ngai business ko ni no fa money transfer kena lere pe na to au ke he fi pe ko no e fi pe ko fi ha ke whainga maari e kakai ke nau ma e nau seniti ke nau whaia ke nau whakatau. Pea tatau pe e whakata he tō impare mia e ngahi whare koloa mo e ngahi pe tuun wai kasa ke nau stock up he whiawhini ke teu ki a pong. Ke au puka ka pongpongi na osmau e nau stock mo e wala mia pe he ke kamata pongpongi a pe ai provide service ke kakai helo na la vai ke tau pehepe ke tuhani atu i he lotonga aho ke uai futokolahi e taimta. Pau mahina to pe iai taimi ia ke tau pure e lahi pe o mai ia fui taimita. Ka koe whingau ea ki a koe ni pia mo ngai businessi ke nau kata ki pe o pau ea ke nau kakai pe ko security mo mea ke whapapau pe o ki mui kakai ke social distancing o kawai pia mo ai koe ni on mask. Ai tu kai ben ke tuon pare pia pai tu karak koe. Malo sia. Soalnya nau tung whakatain ke hu mai kau ton ke ofu mai ka lo tonga fai tal fe hu ka toki hiki mani ma ke toki ai fe hu. Ofu mai ka. malo pito. Malo. Agi mai ka. malo pare me tu ke ki la vela ve ati ke me ko fe hu ko pe wanga e vahe ai uhila o puke totonge uilai o lunga kai ke lava holo ko vahe foki hoi ko ngai e whakamore ai uhila ta tau bea mo tau tala noa ki he upoate ke he o kai vahe e nau kau ngau ko ngai e nau ngai whakamore ko ki hono whakalele oi ngau ka koe mo whakamore ke he koe whakamore lai taha pe koe mo whakamore ke he ki he mono mo whakamore ke he
ke no utu mo me ka to ko u lau tata na ka to ki na dol o lau ia ko whakamole whakaluku fua o whakakau ia i he totongi ko u lau pe ka to pe u pate ko u lau pe te ka ke usio ke wahe mau mea e ange be pare mia malolo e vai te ka ke u lave e au ia e vai totono e tamai ke ko ni o ngau e u lau ka kono mo ni ko ngai ai mea pa ko talano ko ke holo ke u lau kai mo u mea ke hange ko hiki kamata kon ke hiki ai lolo mo ngau e whakaluku fua pe ke whakamore whakaluku fua i kai ke tāketi pe he ko winga ko no mai pe tāketi ai tamai ke ko nau tau nau whai ngau e o kai ke tui nai ko wahe ko to ai upo te ko nai hono o hinga ai ange wahe ke tota ko wi ko tau ke pe mo ngau e ko lahe ngau e nau whai ko risk o nau take ke whai ngau ko ia kato ai umea ko au tātana kato ai ke lava fu komen whakaluku fua he tai min ki he mo whakamala ala te ke fu lave ilele ai wahe tamai ki ka koe mahala koe whakamala ala koe pehe koe ke tāketi ke tuaki ki nau tolu kau ia wheu i ngari wāne te tau tuaki kato e tau tolu e upua te kato mo kaunga whakapure anga mo mea kato ko ia malo bit Alo bito ton pai mia ki tana ke pe ki ai hange ko whakamala ala nau kamata tuaki e tau potano ai hoa tāni nei fai koe wakai pe koe hai uhinga nei alu hiki pe he ai koe ai totongi pe nei fai koe no run through ko sio koe he u tau pe he u usage pe koe lahi koe no ngau e aki pe whakatonga ai koe ai fo spike pe koe hiki koe ai mea i he foi aho tahanima o mai akau ne fiha o hanga he kau tam koe na whakatotore mea o prini mai o sio ka atoa au akau ni koe ia aho tahanima pe o arse fo spike ia koe ai ai ko me ko hang na la ko ya ne nai fai nga we ke whakalere i mo whakatonton na lava to ai fo spike ko ya ko he me na ho ko ata ni ma kai foki ki he no molo pe ko ai totong mo ua uhila na ke ya ta mu ai ko hinga ke hiki to ai totong e uhila ko hinga ke ai hai va ke ya ta mu pe he pa tu ko totong ko uhila o fai mai ya be komison na ko uhila pai ko me ai ai tonga pa wa pa ki me pe he pe o mai le vai ke kapneti fa sio ki ai ka ko uhika pe ya me ko me fa technical pana so atu pe he na press release pa ko fe pe ke fra mahino atu o fai de nga o ki ke fra le ke fra tonton ko nga kai ho ko atu ai tau totong bo wa mo totong ai mo wa tau pe he o ku ton wangi me mo wa ko na mo ma ki mo e free seti pe otsko ya pe hokia ya lala pe hoko valfit hokia mere manu ki palemia pe maloi lau mali e kataki ko ki i fehu ipe pe ko e hana ia i vi malama lo tonga ko ia ko mau e ka ngawe lai ni mu aku ia potu ngawe mu ui ke fa hoko ake na fatomia o fa hoko ko ia ki he tola he ka kai whenga tā ia ko ia i o tau he whare maha ki vai o la pe he ke ngau e ke no tau i ko ia o i vai rasi ko viti tahi wā. Ko hanai ai i vi malama rotonga ku nau mau i he rotonga ni ki he patatam ke nau ngau e ko ia ki no tau i e ko viti tahi wā. Malo a pito. Malo pito ki he whehui koe ni. Hange me foko ku whauhau pane nai koe nei ki nau tolu koe nai positivi toko te au tupu koe nai potungau nai positivi pe iai ma moe kau ngau e na nau whiohi wafi koe he ngau na nau alu kotoa ko home isolation ni na au toko uange au tupu koe tu koe tai nimi ulahe recover mai pe au ku ririu e tūtūni ngau e koe nea potu ngau e ke ne hanga o whakawhai ngofua i ke keilawa e potu ngau e o whakahoko lelei ho nau whatongia ki kakai e whunua. Hange koe ni e ku te uwhatata ak pe ni ka pau koe tō tahai a koe ia nai positivi nai whiohi maha toko ua. Ka kau nau tolu he kau health nau hanga o toka ngai e mo ui e kakai o ku mahu inga lewa he ririu ko e ni ke te naulawa pe o foke ke ngā oe kai sivi pe ke nau tolu whaka aho
o ke mahino ku nau negative o vai fangi tutun ngau e ku di riu ke ne hanga whakawhai ngofua i e tunga o ku iai na ki na e tai ko na lahi ai na tolu na e whakamawahe i koe o na e ongo ia ke potu ngau e ka ku tunga koe e kau mahaki o kai ke toko lahi e kau mahaki koe ku nau tokoto mai i he whare mahaki koe i mua. Ange ko whaha koe nai ko toko nima pe o kui ai. O ku ata pe pale whare mahaki vai ola. Koe whenga koe nei potu ngā ue ke toe ke OF tāwhataha pe ai toka ngā ke COVID. Pe ngā loa i ho nau ngai whatongi a totonu ki he kakai o kusuka toto maolunga. Ai o ku ata pe ia. Ia wike ko osi he lockdown ni nai la vai e kau ngau ke nau fai hu malu ia nga maheni o e whangilonga i whanau utiu e nau hu malu i. Ka koe tu koe he tainimi o ku whawhia maari e pek tu unga koe o ku iai ai kawe neo lahi e posti ka koe lahi kau rika ia e kau wholau mai nai o mai he ongo waka koe ni e ua na e toki osi ia e whahinga na e tok whakatai ni ahotu site pa mua neafi. Koe kau ngau e potu ngau e na nau wholau ato whahau koe ngahi ako i muri. Nau toko lah, nau whoki mai, pa te nau te toko ni mai eni ki he ki hono whakatoko lahi mai o e kau ngau e. Hange pe koe whahau afoka ne nai, ia i ngahi mea ku o mai he whehu e kau whai ongongo, pe ku mahu inga ia e motu ani ke whai ha tokanga ma ke he ki ai, ke whai hano hono whakai whakalele e ngahi launga ko ia, ke whakalele e ngau e potu ngau mo. Pako whamalo te o mai ngahi whehu, i mo mai ngahi mea ku hoko ku kapau kai ke ilo ki ai be koe CEO ke whahanga au. Pako whamalo atu hon mo o mai ngahi mea ko ia, e tokonia ke ki mau tolu, toke tā pure, koe pure lahe potu ngau e, mo e kau ngau e ke loto whale mahaki, ke whakalele e mau koko whahoko whatongia. Mahino e tai nimi o toko lahi mo whatonga i nau tolu, o ku nau ngau e atu, aho mo e po, e atu ke whai ho mo ngahi sili, i ho mo ngahi api. O ku alu pe nau ato atu a po, ke whakapapau i ki nau tolu koen, o ku positivi, o nau tolu he ngahi api o kei negativi. Aia ko ku ki tari no at pe ia ki he whehu i koia ko mai me e sui seti. Malo. Malo, Misa, Lala. Yo, malo apito e ki paremia ko whehu i eni. Koe i he taimini tau sio te tau aula ke o red light lockdown i he wiki kahau. Paka kapate tau sio e ki paremia ke cost of living ia porque e te tau tole ke cost of crisis, living crisis. E ngau ke whakatatau koe ai seniti umau koe he kakai he taimini i he tunga koe COVID o ku in comparison ki he mea koe te nau lava o mau o ku very high ia. A ko sio peo ke ta whaki koe ai utu e ki paremia ko sio ki Nusila. Ne hange Nusila ia to'o senite ua nima pe me he lita kotoa utu ko he na fonua. Mahino pe ke na lava na to li riu e price ko aveng ko ke fonua. Poko mea ke sio ke ai pure anga mo u tuku hau ke he pe e lava sio e pure anga ke na lava tokoni na gua ha me ai he taimini e lava o to'o ia. Me he Costco ia ai tuku hau ke lava ki tokoni i he taimi ko ni he ko sio kapai hokatu peni ai tau tau whiohi ko me COVID e ai taimi lockdown e ai taimi te tau foki o orange light e albe taimi ko crisis ko ni porque cost of living crisis e albe o te ko viange e tau ki fonua porque me ki whehui hokatu pe ai ke atu katoa e peo e ki paremia ko sio kon ke mea ko ko taimini poku whapapa pea ke advice ko ni pa whare i mai ko me potunga mo ui poku mahu inga bitoia ko kore tu peni ke potunga mo ui na o se kore pe he press conference ko potunga mo ui ko ki he apolulu pe why ha projection ka taki atu ke tafaki ko ni nga ke ilo e fonua e ai taimi
te tau lava peo nofu aki ai mahaki ko ni I he tau ki whonua. He ko atunga ini tau lotonga pe tau orange tau lockdown lotonga pe tau orange paku whapapa pe ke whare I mai koe me he potunga moi ka usipe po wah protection ki mua ke tawhaki ko ni he tau lava ko whiohi ko me COVID me whaus pe ko ki ai e ki paremia ne ke announce mai pene ke mea mai ko apomponge e ngata he nima PM ko kole pe anga pe ki sio to tahani I time ko ne ngata ko he valu ne whainga maari e lewa ai social distance I he anga kuku o takai holo koi kolo na sio potunga ue ke lava o te foki pea ki he valu PM malo. Alo, lala, tu beke kamata tarea pe ai feu I kona na ke o mai. Mahui ka pito pe foke ke mahino o kuiai ai uesia. I ngai business I ko ngā fu koe ke lere, le time kone whae lockdown ni. Koe time tatau pe, o mahui ngā pe ke ilo I mahino I ai a ki nau tolu o koe ke mao hanau wah. Koe uhi ngā pe koe lockdown ni. O si mahino I amto pe he pure ngā. Pahange koe ku nau whahopat koe kamata I tau press conference. Whae ngau ai pun ngai paanga ka uma leipa. Ke na watu ai ngahi tokoni kehe. Ko uhi ngā pe ke address ia ki pe whaia ka tokoni. Ko uhi ngā koe mau whatonga ai uesia koe na moho mai. E o ku lahi pe mo ngahi whaunga kehe. E ala tokoni atu ai tau bebe ai pure ngā. I time whainga taa koe ni. I time tatau pe. Apana mo whatonga ai whoki ngahi lockdown ki mua. Na I wahe mai ai me pure ngā ai ua mano. Kia nau tolu I tonga ni pa taha mano ai kau wahenga koe I motu. Ai nai uesia koe I he tsunami. Koe uhinga pe ni ke lava tokonia ai ngahi family koe o pai ke nau fie mau tokoni whawawawe. Ke tokonia ki nau tolu koe ni nai kai ke au ke ai tokoni pa ngai te au ke he uhila. I he ahoni lewa na toi talia he kabineti ke ave lewa panga tolu mano ke he whafofonga mei wahe tongatapu uruaki ki tongatapu pongofu. Panga tolu mano ki wahenga ko toa pe. Panga ua mano lewa ki wawau ke wahenga ko toa pe wawau. Panga taha mano lewa aha apai e ua moniwa. Koe uhinga pe ni ke tokonia a ki nau tolu I taimi whaingata a koe ni mo taimi koe lockdown ni. Ai koe mea lewa ia ai whafofonga mo ne ofisi ke nau whai e tokoni koe ni ki he kainga koe ni ho nau wahenga I he taimi koe ni lockdown ni. Hake koe ni tau pehe he wahenga ua pe koe tolu pe koe wha. Ai e toku wahei lewa he whafonga mo ne ofisi ha taimi ai ke whanau shopping ke nau o lewa o tufa ke ngai api koe masiwesiwa. Ngai api tau ilo o nau isolate koe uhinga koe COVID tahiwa. Koe uhinga ia koe ai tau mua koe ni ai paanga ai tolu mano o ave. Ke wahenga ko toa pe I tonga tapuni. Pea ua mano a wawau pa taktaha mano. Ai wahenga kehe koe hangu hapai e ua moniwa. Ke tokonia he mahino a pito pe ai time whaingata koe ni. Ko uhinga pe koe COVID pea moe lockdown ni koe ni. Papau to ia tāna ki mea mi Samoa ke he ngai whehui ke he ka koe anga pe toko nea te mahino koe ai ngai pōre mo whaingata ia koe ni o tau whikuki mo ia ko hinga koe COVID tahiwa mo lockdown ni. Malo. Malo pito lala e whakatala noa hange pe koe tau press conference whakamui koe ngahi whakafua koe ki he kahau he ngau aki he ngahi wheitu mei muri koe whakafua mai ki tongani pe mo ngau aki he kau toke tā matau he ta whakoe ne public health o nau whakafua e a ua tongani ki he piki I he wike ua pe koe wike tolu koe ia o epereri. Ai koe taimi koe e a u koe ki ai e piki e toki lava he hoko atua foi wike taha me ai e lava o whai ha sio ki ha prediction pe ko ha whakafua ki e lere koe I he kahau. Mahino pe fo ki ngahi whonua ia na e wheao mai pa moe whakoutua koe ni koe omikoloni e tau ne ua moe konga pe o kuako pe a tongani me ngai whonua koe ia moe ngai tu ngai mea koe nuk whakahoko at koe ki kakai e whonua
ke tau mui off ki ai ka hange pe ko fa tau fa press conference ko ki mu e lala ku o kawa tongani he vaveta e tau atep ke tu único ia fica o akpon ma covid ko ele ko ne wi ko si ula henga tu ngawe ko o ku liu ke fatatau mo alunga ko ne covid mo ngai fale ko ma o ngai fonua na nau handle de na nau fe fa uhi mai mo covid ta hiwa he tau e neua mo konga e ko tu i lala ne o ngai prediction ko ni e a o ke si ke he tahafe tupu he aho ka ku ko yanga e mautui hange kai ke tau fuua o ki ai ka he kai ke maulawa ai ha protection he tai nimi ke wai ki ai pe holo ai ke si ka oleva ko tawa o ki he peak pe mahino he o se ta pe o me ai to lava fai ha protection ka mau nga pito be ke ka kai fonua ia e lala ka mai ngai mitia mai no be la access ke ngai fonua ke maman ko ngai tutu no mau inga upito neongo ne to mama ka ko ne lahi ange koe ai to mai e foi tai meta ngo si ai pe ka nga o e puke ka nga o pe nau ma va he pa me he nga o ko tai me ko ne hanga compromise ai nga o ko ne pot nga o ai ko foi wiki ko i he kamata mai ne mahino pe ia ai to lahi ka nga ko na puke pa ko e lockdown ko ni recover fa hinga to e fama opo nga o ko e na to ko ke contact tracing ni pe a be ka foi time o vai que na to ko fe ma ke muy ha no afi ke fitu afi e a liliwe pa to nga o po nga o ke na no fota o tokanga make ke ka tu la ver ngofua ko e ko no ku te to ke fakata he wi ka ha e to kon la ya pitoia ki he muy iko ne na to ya fio rival pa mo e pe mo ataha positivo e ngai proclama le tio e tu kuat fica o mo me ko ni e kamata ia he uta hau malo bisa mo mereman malo apito e palemia ko e ki fe hui lo aki pe ia ko e kole pe me he ngai kau tata pa anga matunga pe ko na pa anga o pa fo mai I he pange na lava ia ha fahinga arrangement ma ke he maknau to na aki mai kakaia au hu te ke au taki mai na pa anga na to na lava he fiafini pe ko pongpongia au pe ko me pe taha pe lava ka policio to ko ni mai ke ki ko ia hala pule anga o hange ko tona ko osi ko lai tai ki ko ki ke kasa kai ki wai pe hala tau fa u mi nu alofan pe ko fe hu ko no tolu o ku ke tu la ho ko pe ai ripeti ko he a to noa pe fe ai folau ko ia ki ki ko hinga ko ai fa nau pe mi USB pa ke nau folau atu ki fisio fa o se nau ako ko follow se nau isolated tari pe ke ia ha folau ki fisi pe ko te hui pa o si pe ia ke pot ngawe mo ui na os e ke pau ki mua o faha mai tare ki ta mo ui io o ku posipo ke puke tu o wa hata I he covid ko ki tana ke pe hui ia ko ia o wa fe pe wa ha nga hi condition ma ke he o ku toi ha mai me hata o ku pe ko symptom ma ke he o ha mai mata o toi puke tu o wa I he covid ko ia pe malo mo me sio Tapi bale mia kau ki lavet he folau ki fisi eta mai ako. Io DBM. Iyo ko o to la he kau ke mai ki eta mai ako ko fe fa mai na pe o fa nga o ata pe a tol no ai ha wa ka ta pe me fis. Ko le pe ki he matu abe ma mai ko ni ke na fe tu tak pe ki he foreign affairs ki ale na itas kuluni pe mo CEO ko na pule ko e pasi ai Fiji Airways ko tongani
he ai be fangi tu ni o tau kai visa pe fo ka ko be fangi tu ni te nau fe ma ke whakakakato atu ke au ke atol no kakato atu pa te to ki fisi pa mau mo te heka me ni ka whakaata he waka ke te heka o to alu ki tau ai te visa ko mo me ai fisi ka ko ata pe e waka ko atol no ke nau alu ai pe malo bit malo don Balemia misa mo CEO okay CEO health ke talia ke fihu ikona ya malo bito melia e fihu ikon fika aki moha taha pe to e puke tu owa io ko ki fihu fra malala pe ki ai ko nau io ki moa ka kono moni o ke haha molofia pe ia ko me pe ke fra tonga ai foki e kakai ko e mau inga hu malu i e ko ngai fika ko mai me hangi ko ni ko Kiripati ko fika na mawaiwa me ka fatolo me Australia na folawa Kiripati ko foi hu e taha e AstraZeneca i Kiripati na ne malui au bito pe kakai to lahi me pukelahi mo pekia aya ko tau peset ko ne himavalu atonga ni hu to taha o ko si ai pe malu ai ko tu ko me ke fa mahino i kakai ko pesete hivanoa hu to owa to lahi ange e malu i ke puke lahi pe ko mole e mo ui mal ko me ke mahuinga ko me ko ki he ke fa mafola o mahino foki ko transmission ia o mahino o firma o le vai posta ke ne ta off transmission ka ke lava pe ai omicron ia o hu ki hata o hoko atu ene mafola neongo ko hu to owa pe posta hata ai ko ki natula ia omicron ka i time tatau ko kakato ko hu to owa mo posta e haha molofia bito po la lahia e kakai mo more mo ui ai ko me ko ki he puke to owa hanga pe ko la vene nai ko haha molofia mo ia ko ngalahi o ki na tolwe o ku puke to owa o ko ja na me na to te na wongo to ka na o symptom na tolu ko tangi me ai ke to pe ko inga he ko silahi pe me na malui ka ko inga pe fo ki ko lava ko ni omicron o huia ka hata ko inga ko no ki natula ene pipihi ai ko ki fo matala pe e lava ki fo i pe ko ya me malo hello CEO Luciane Mahina o pito peia e Luciane ki he potunga aue ai fehui. Aku mahuinga pe foki Luciane ke kakai whonua ia. Koe whakaata koa pongpongi pa moe kore. Koe toko taha pe toko ua ke nau o mai o whainau ki i whakatau. Ke toko ni ki nau tolu. I he whoi ke taha koe lere atu kai lockdown. Whatoka ngā iange ko ki nau tolu koe ku tau pe koe kau close contact pe ku nanau whiohi wā awhi. Ain ko ku whekau koe ke nau home quarantine mo isolate o ku mahu ingai ka nau tolu mahino koe ke whaata nau tolu ia ke nau kau he alu. Ai ko toko lahi taha ia pongpongi ia ngai tuia e potunga aue te nau o whai whanki whakatau mo ki stock up ko ia ngahi family ko ki nau tolu ia ku less risk te taha o whare i nau tolu ke nau tui e nau mask tau hipe wa mamau he ki foi time ko nau oa whakahoko ai ngahi whatongia ko e ni koe osi ko ia e Luciane ko nau foki ko nau ngahi apio na whomau ko e ai e whainga maari e peke potunga aue ke nau tok whai nau hanga mui holo e ngahi. Ka koe uofi he toko no awhi he taini mea kau ki nau tolu na ia e whiohi pe whetutaki mo nau tolu koe na e positivi. Ka pau te nau no whomau pe nau tolu i api e koe ke whakaata ia ni ko tui e toko nahi pe ia ke e tau ngā aue. Malo. Koe wakai e waku o ku tok wakai ki he toko naki wika hau. Tuke whai ki koe pe whangi mea ku whai ngāwe ke whapapau i kone mau pe ku
ku whakaonga atu he ai tani ka ku mau te ni pe mo pot ngai mo ui ki tona ki o ui ke ka hau malo bit ko waka ko ki wa ange ko me ai ton bai me wa ke tona ka ko ki me be ta Afrika ba mo fa tap tabui ai ko tonga pe tonga tapu pe mo wa hange ko me ai mi sa mo ui o ki MIQ pe ai COVID i hapai ti ke alu he community ai ke fa ta pe hapai ka ko wa mo tonga tapu apply ki ai fa tap tapui kelea pe tevita fa huiwa malo pito ik palemia pa ko pamalo tu i he ma o fa ngamali pe malo ta ma o oni ko se hui pe ni fe ka ki pe mo uhila o ku mahino foki tu la biang ofua ta tolu ki he se liriu aki e totongi ko ni ai lolo pa maman lahi pa ko ga ta fu ma fa yo ta tolu ki ai ko mo ma teu nai pure anga pe mo ka ta uhila ki hato hiki ange ai lolo i he kahau i he ngahi mea koni hoko i tua pule anga pea moe hae ngahi whaunga te moala o pe kua mou ma teu nai ke aha whainga whaunga ke cushion pe koe whakai aki ai ngahi wheriuriu aki koe ni ki he tau totongi uila he kuto mai e futai whainga ta koe ki toe whalau e ta whaakia koe ia koe ta whaaki koe ia ki he totongi koe ni o uhila hange koe panga koe ni te au na totongi koe ni pure anga ki he kautaha uhila koe ngahi uhila tau taha kakai whunua o koe totongi nai panga te au koe ia me he panga COVID ai na so tokoni mai ki whunua pe koe whawhitongi aki pe to pe me he dividend pe koe share koe hai se ni koe mau he pure anga mi he share koe ona o tonga pawa koe alo kaya ke me whakamari me sa panga ke me taria te ai vehu ko ia vai toka follow up malo alo ko vanga pe whakatapu ka hawa be ngai whatapa i paremia uraki pe ko totongi uhila na mea peke paremia ku mao ngā o si whai pe sio ki ai ko hiki ko ai lolo pe mone uhinga ke hiki au hila pe akutu ke toton lewa ku hiki whakakuata au hila ai o kamata me au rake o pereri pe o atu he pure anga ai ngā hi programa tokoni ngā hi businessi o atu ia i he wike kaha uki mua he o se mahina koe ua koe totokoni koe ia koe ki he panga te au nai tokoni ki he totong uhila i mahina ko February na uhinga ia ko tokon fogenia hiri o pa ko mo ngafi ai ku ko programa tokoni nia kai ko mea ke COVID pe ko panga ko pe me he totongi tivitene uila ka ko tokoni ko ia be se malobit tokoni me feka taki me he ai ko tokoni me muri o totongi aki e panga te au ko ia ai foi kus ko ia pe ko to me pa COVID pe tokoni me panga e pure anga o ku whakapaanga me panga e pure anga ma ngai tokoni me muri alo mi sa pang ai ko tokoni me ngai tokoni ko na ko mai ko ke pure anga quái này không có David phao huy vậy yo malo economia kore pege o mamala tenga i patapu posno ko ki bebe nia ko to kon mai eknista panga ke mala ala mai ai ko ai penga he kon panga ka mi ko no ka me to panga hange pe ko dai economia e fai penga to kon ni ke fonwa pe me panga fatata ke tawiri panga niong ai to announcement e wiki ka o ka ko ki fe wi pe ko Oscar na ka tuunga mo ka fi unga ke alasa anga mo na tunwa ko tuanga ko pangte pure pa funwa kana maya ko tambak pa kana tulay ne uwa pa taam ka mo mahati hi pa alo ke bisa banga ai ko uragi pe ko panga
mohe koe paanga mohe iPhone ua whakatua pureanga o ku keke kaui he paanga ngawe a pureanga. Aina ku wha tautou atu koe pia me he panke pure iPhone ua. Ka koe mea maho inga he ni o ku ngawe lahi pureanga ke alu le lei pe. Ai ngahi ngawe maho inga e pureanga, tata te whito ke potu ngawe mo ui. Koe kau laine mua. Ke alu le lei katoa ngahi whatongia koe ia he tai whaingata koe ni. Pea hange pe ke tōtou whakatang pea me he pare mea mo e kapineti. Ai tataki a viema ke tau whepopo aku me whanua he taim whaingata koe ni. Koe ngahi paanga koe o ku whakahoka ke whatongia tai mini o maunofo pe ke paanga patseti al whanua na e tari o whaia ke tau ngahi ngāwe. Koe paanga fo pe o whaia ke ngāwe mo mea pe hange koe ngai paanga tokoni. Toki au taki mai ki he whanua. Ai ako hono ai ke toi mahino ange o ku whaibe ai whainga ke whapotopotoi. Pea ke tau whepopo aki pe koe tu koe ngai ngāwe whai ke talaka te hui ke kahau. Ai au whai sio ke ngai businessi, sio ke hiki koloa ki o lunga, sio ke tafa aki whakatuku hau, pea mo malawa he ngai businessi o tatonge na ngai tuku hau, pea mo sio ke whakaluku fua e whanua. Aia koe kore pe ia ka pau e ki tatare ngai whehui ko ia, he maho inga ke alu lelei e ngahi mea koe ni ke tokoni. Ke tau whepopo aki pe, kore popo mai whanua me ngai businessi ko ia koe ngahi loka mo whakakatangata. Taim tatau pe ku whai ngau e potu ngau e tuku hau, potu ngau e whakatau aki, potu ngau e tautai, potu ngau e takmamata. Ke lawa ke tau hanga tokonia, a ngai businessi e taim whaingata koe ni. Malo. Ora misa bang. E apa itu ki? E ai deve ta press conference e wika au tala no api ke ngai tokon ke ko ia. U package ko ia e o mai ko e pureanga ki ngai tafa ke. Pau e tafa ko ni private sector amo tafa ke. E tu ade ni famali ko ia soane. Alo betul. Di pandemia mau famali. Ko ngaten. Iyo wo mai besan. Malo fano watman. Ko ya kata fo me mo le ben ko la ban de wa ta me ko ngai no fu tu ko to la ban yo tali ke hu mai no host kon ko o ka ma pa ko fa malo to. Ta mari ko ya pare mia kata o ku la me ai o ku ka ke ro i pe ko o si fe hu he ne ka ke i lo to he fa ta ha. Ko ta la wa pe ni ka ku te fu ha hu wa pe ka ma kata ke muy mai pe ka pa ku tu o wa no repeat ka kata. Pasal lagi pe ekpalemia pe la vanai ki tau hanga tapu de ka wa fonua me fola mi tu apure anga ko no nga pe ko ko tau alu hake tu unga o COVID-19 ke la yang pe kai ki tau lava o ke lava pure community transmission e la vanai ke ya fa tari ke pe lava ke tapun fa tai te ke ma ka mana ki ke fo ki ha o mi ke ka hau malo ko to ko Bisa mau ibu CEO. Malo pito soane feu ko ni. Ko tui e soane o ku neongo e community transmission ko ne mahaki ko ni i tonga ni ka ko tui ko uhinga ia ke ta ofia hono fa foki mai ho tau kainga ko me muli mana tui ko fisiko alwe mahaki ai fisike ke sai ko e tunga ko i fisia he tai nimi ko na wa na tolia ko e case pay o ke au ia hongo fulu ke au ia te au he o ko fisi una o sanga na tolo kamata ke fakata ata ngai tutun ngau hange ko e tui ko e mask o si kamata fisia ke na wanga fakata ata o nusila una kamata ke na fakata ata ko e omikolonia o kui Australia mo nusila pe mo fisi pe he foki tongani ko e fafoki mai ko tau kakai ko fotu tu ko ki he wike kahau o ku to ki whakatokosi ia nge hono o mai ke nofo pe ka u wholau mai i tano a pia mo kupesi.
o tui soane ko tai ofala ke tau fai ke tuku pe ke nau tolo tuku waka I muri ke nau si nofo paia he fonua ko ia o osko waka ko o wike ka hau ko me ko osmaia ho tau kakai na tuku waka ko mo tau wako I fis ka pau te tau fai whakaukau ki nau tolu koe o mai hange koe nau tolu na o ako pe nau tuku waka ai te nau te nofo loa nau tolu he ngai wheitu ko ia na te lahi mo ngai palupare mai o hoko he u wheitu u hano tuku fuoloa ho tau kakai ai koe tu he tai nimi ku mau wongo I pe koe tu he tai nimi koe safe taha pe ia hono whakafoki mai koe kakai koe nau mai pe koe nofo he MIQ mo whatoka ngai ang koe nau mai koe nofo pe he hotere pakua pau ke whakapapau I ke negativi koe pa ke toki ata. Koe ki ngahi wholau mai koe ni he waka koe nei ata hange ko whaoha koe ne nai. Ko tanoa, koe toko tahao noai na toi fie mau ke toi hoko atu nau ihe MIQ ka rewa ke kakato aho koe ku nau nofo ai pia sivi nau negativi. Ko kupesi na toko ono me he kau wholau mai ko ia na toi whakalolo atu nau nofo. Aia koe ongo ia potunga aue soane o ku saipe ke whakafoki mai ho tau kakai he nau mai o nofo he whai wheitu pau pe control ki nau tolu ai pe tok pau ke negativi pa ke tok tuange koe ke ata. Whatonga yang koe kapau ko tanoa koe kau ngau toko nima me potu ngau pe o nau hu ki ai o no whakataha mo nau tole whai uike ua ko ia whakataha pe pa mo kau ngau pe me sotia pe mo tamate afi. Ai o koe ki aha fu kau ngau toko lahi ia whema o ke nau hanga monitoa mo toka ngai a ki nau tolu koe o mai koe me tu apure anga. Malo. Malo pito ni sa mo ka ta ko mo pe ko. Ko hoko tu pe ki fe ko ni mai no ke o mai pe tau kai nga mi tu apure anga ka ko nga pe ko e la wa nai ke fa kai via he pure anga a ho tau nga u constituency ho tau nga u wa henga fa ka fo ma henga ta fitu tau te fito ki tonga ni pe mo ha pai o to ai mo wa o to ai o mi koloni ko whanau ngai o awe ko tau kaenga tuku ke ngai u boarding house lawa tuku ke u holo whakapure anga holo na langa ke whare la langa pe lawa ke tau whakaiwia ki kakai ko ia pe awe hano silini ke tau hi aki nau tolu tau lawa tau tolu o to tongi mai kiu mo nofo koe kau o mai koe me to apure anga minister moi na whai ki case study whakamore ki he tawataha e tu utai tongani he aho hongo fulu ki he taha whapanga ni maafe kawai accommodation plus food kia moe medication koe tauhi he kau frontliners. Ko tau tolu ko nofo I tongani na uesia whaka he omikoloni o kai ki ha kau ngāu he kia ko whetau pe ke tātā koto I api mo tala ngo fua. Ko ungaia kore me whaunga na kuiai ha konga he silini koe omikoloni me COVID tahiwa kutoe ke whakaivia ake kakai I honau ngahi nofo anga te anau nofo pe mo malu ai ka whai pe me se tuku mai ho tau kakai ko si kaua pe se hui pau taki ko kwate fika tolu ka lava tari si kaua malo malo son ai pe ke tari o foi fika wa ka hoko atu na toki takai hoko na to ka whai ngamali ai ai pe ke misa mo wi pe mo ton paremia pa te na fe to kon mai ke Io malo pito soane te u ki whatata tu pe o mahino pe foko taimi ko ku te wai wholau koe ki hapai ka ma ua pia mo vava mo whatoka ngai ange soane koe ka uo koe ni ki hapai na nau nofo he guest house koe fifita guest house pia mo guest house taha mo whatoka ange pe ko mo tu kai fo ke lahi ha ngahi facility la lahi ke nofo ai kakai ai aku tokoni mai leva ai ngahi holo o ngahi kolo ke nau nofo ai
ko vava'u kuia e hotel ko ne puatau kana me pena isolated to lai tahaki ai o whatatau pe ke capacity ko ia o e feitu ko ia. A pau te tau whai e whakaukau ko e asoane. Tahi kai pe to e lava ho tau kainga me mouri o whoki mai. Ko tui ko tau tolu ko tau tongani o tau ihen pe kuia pe ai ngahi mea tau lava o whakakakato kuia ngahi mea o whatatau ki e tunga kuia ai. Ko e ua ko e teu ko e palan me fotutu ke mai no pe fo ko ke ha ke house lahia ke neanga o alge ha to ni manoa pe ko e to no noa ai aku faile vai ko le ki ngahi holo ngahi feitu pe aku ia e to ni ai pure anga mo ni mo ki he ki na tol ko no ku o ku na no fo ko he ngai feitu ko ia ke nga ko no tau he na o me to ni me ngai me ke o ku mahino pe ki he potunga o mo pure anga ai ngahi me ko ni e soane ka ko tui ka pau ne ha hotel i hapai a hotel e ua e ave ki na tol ke ngai feitu ko ni ka ko hinga ko e i kai ke ai ngai facility pe pa ko anga pe tau fenga o aki mo feto ko ni aki ke lava ke foki e kakai ko o hapai ko o na tu wakai tongani ki hapai foki kakai o ewa ki eu he kuna o mai pe ka tu ko na ngahi loto pe ai pe mo fai nga mari ke si foki mai ho tau kakai o na tu wakai he fonua muri o whakapai ai malo alo misa moi o ta tana ki ai don bare mia kai pe tau hi tu pe so ni sai pe tau vilo ka tau to ka o mi taki wa pe e don bare mia pe ke fano le re e kai ma ko ska ka to pe no ate minister mo wi bare mia malo te fo ben ke le ana e ka tak ben no ana e to ane foi feu i follow up ane nai Malo opito e pare mia pe ko e kataki ko fehui pe nia fe ka aki pe mo uhila he tau ke tala noa i ka veinga ko ia ko uhinga ko e fehui ki he ko ha e palani ki hoko atu ko i he long term plan hange ko sio ko ni ki he renewable energy ko ha tu unga ku ia ai whakakau kau me langa ngawe ki he ngawe aki o iwi mehla a ki toko ni ki hono whakaivia uhila ko ngawe foki e toko ni ki he tau tu la mea ngofua ko ke periuri wa ki lolo ko ha tu kunga ngawe ko ia ko ha pe seti o ku ia ko la vai renewable energy ko solar toko ni ki he uhila ko ngahi mal ko fehu ia ko ke uhila ko fehu pe ki he fotutu kon ki ngai business ti pe toko ni ko malo te fa ko ia ko fehu pe o ku kau he ni informal sector ai kau tau mata upe ko tau tai pe ko tau lalanga whaka komisiari mal ko ki fehu e pe taimini kata mo we kata frau siat pe he uhila ko hai ai wa fotutu ke sio ko ni ki he alu ko ni ke to mama fangen na ngai to tongi whakama opo ngai whakamore ai puate pe mo kau taha o hange ko tu ko ha tu ku ngai komisoni pe mo puate ko ha ku ke he ai na glava ki pasio te tapaki ko ya ko ha ku komisioni ai pe uhila ka ki komisoni ngahi puate ko na lava ke fai pe ngawe he puate ko na kwiri he pure anga ko anga pe ai sio atu pa mo sio ko ke va he io mahino pe to kon paremia ai tafa ko ke va he ngau ka tau ki he tunga o lakanga nga we ka ko ke fa no ta para si ka nga we ko sio atu pe o whakahoa ki tunga le volo si o e ka nga we pa pure anga o fu mama o atu e na ba hinga ka ko anga pe sio atu ko hai ai nga ko tu nga we na lava ki to ki whakama opo mai ta fa ko ia ki he whakamore kai toko ni ki he tau uhila ko anga e nga fewi malo alo ton palemia kau ki ko renewable energy mo mi ai be ai whakamata la gene asi at pe men asi mau fo ke foto tu o ya ki he o project ke whakalahi maha ko contribution renewable energy solar he taimini ki he totonge uhila maha senit pe hongo fulutupu he taimin na target fo ke a o pesete ni mango fulu ai contribution renewable energy o se fo tu ia pesete ono fulu mo fitu ngo fulu ka me apa fo ko fatap-tapu ko covid pe mo fe fono aki he taimin i he kamata maga covid e ta o kon bosi ai fambe ki fai ngo fuang fe folawa ki he taimin ni
na lava o kau ngai proseki ko ya he o proseki o ko whaka mo amai ke whai hanga au e lewa ki ai. Kono wa ke ngai fotu tu ko ai uhila ki hano kaunta te whai hanga au e lewa ko hui ko alu ko ni ke mama fangi ai lolo mai ni foka mama pe lolo te newesia e uhila. Ka ke lava ko nga ko luaki ko sio ke ngai whakamore whakaluku fua ai uhila pe ko ha konga o ngai whakamore ko ka wai be mo vahe ia mo ngai whakamore ke he e ha konga o ngai ko ya e la lava o ki sei laulau he taimini ka ke lava pe ngawe ka ko hono wa ko ngawe lahi ko ki he ke tokoni ke hono whaka palanisi o hiki ai lolo ka ke lava whaha ngawe ke uhila ka kawai pule anga ai aku pau ke fai ai se ngawe akilahi ai pule anga pe mo ila pe aku fai ke ngawe ai kabineti mo minista banga o me be paremia be mo kabineti o fai ngawe ke mo sio ke hiki potential hiki at koin i ngai mahina ka tau o tau hoko ki ai ko haka ko ngata ha tunga ko ku ia komisoni uhila mo puate na kwa ha whakakauka pule anga ki sio atuai he kwa komisoni uhila wai mo ne na nga whakamore te ia mo puate pa ia mo na nga whakamore ai ki tana ka pe paremi ton paremi o mai ko e misa ko mahuinga ko ia komisoni ko uhi foki ko uhila pe mo ne whakawhalala ke whonua ko tahane ngai koloa mahuinga mo te fit ka ke ngata pe ngahi whakatau taha pe ka pe foki ke ngahi koloa mahuinga ka toa pe whonua pe ko no whakarere uhila mahuinga apito ia ke i tukunga whalala anga pe aku malu he mo mea i pe o ku whakateknikare pe aku ia no ngai whatu tamak ko uhinga ia a hono whakotu koe komsoni ko sino tawataina o ku fotu whakalau he pure anga ke nehanga o sivi pe tari ui lewa koe uhila koe kautaha tari ui lewa uhila ke he komsoni whapapau i koe nau ngahi whakahoko koe hana tu whake uhila ko no fo e uhila o ku i he tukunga whakawhie maarie ke he komsoni o ku nehanga sivi koe komsoni lewa o ku neto hanga o sivi mo e totongi uhila o tukuanga atu ki he kakai aia koe mea koe mahu inga he ni koe hange koe ngahi hohaa koe ni koe pia koe pogiai ka pati ngangpe rea whai ngofua o kuiai e ongo kato e ua o whakaata ki he totongi uhila aia koe kato e taha wha o kiai e ngahi whakamore ai uhila kawai vahenga mo ngahi mea koe nanai o hake pia koe kato rewa e taha o hangatonu pe kiai e whakamore lolo ko uhi koe me koe fo uia uhila o fo he lolo pa tau kamatani ke tau unu atu koe ki he iwi o e laa. Koe mea mahinga ni ke whakamahina o pitope, koe uhinga ia o e tu e komsoni, ke tari ui e fo uhila ki ai, pia koe komsoni reo ne hanga sivi i tau a tāina. O kauai e totonge kolo. Ai koe ngahi mea koko hake, pia ku kapate mo mea ipe, koe totonge koe tukuanga tu ki he kakai whakakuata. Ai koe totonge koe o whakotu o he uhila, sio ke komsoni ke me ngai makatu ngai malu ana tu ke uhila o ke pe me nau ngahi taketi e fe mau ke o la he more he line ka wai pe mo e mawanga uhila fo go ni fo me natula pe ko ngahi makatu ngai ko ya fe mau e foi tari ui ko ya ke ngau le le au pit ko ya me se ka tak fa mo fa lolo alo bisa bang a hokat mua ki lala talanoa o tonga mere manu Malo pito ki paremia ko ki kolet pe ke huat pe o kolet pe ke ki paremia pe mo a minister ko pa anga no ki lave ne nai ke me ko inusila un hanga to seniti e wanima a ko to me tafaki ko tu hau ko to ko pure anga o tana ki ko pure anga ki he utu ke utu au na lava to seniti wanima i he foilita kotoa na ko le pepo ko mea ni ke sio ke ai a puri anga ke he ko ulo ko nusila una to na to fe mahina pe tolu no tuanga pe fe mahina tolu ke na ki to se te wanima ko ni he lita kotoa ke kau he tokoni ke he na ki fonua na ko mea ke sio ke ai a puri anga mo ua pe ko ki ai ko kata ke vave ua pe ko ki ai ko kau message mai me vavau po ke hokatu pe folau ki vavau me tongani ki vavau mo foki ki tongani malo
toki ton palemia toki me mai ko fika mai fola ki baba ku me ko na ko ki lolo lala ku wange ko lau ko wi ka hau atu ai u fotu tu tokoni ai pure anga ko me ko ki lolo ko ki ilo ta haia pe foki hi fo afe ko nga ko ki dai to pe lolo afe ai tau ko nu fai Ukraine mo Russia ai reva risky ai ho pe ne hiki ana ya pa te tau hiki to ai pe e tau subsidy o me ni ma o tau iwi fa panga ke tau ke lawa fa nga ko ya ai ko me e fa to kan ke ko ngai panga ke si o fa ta tau e tau to ni tau iwi fa panga e tau lo to nga fe ku ke tai ni mi mo fa nga ta ya la ko nga ko tsunami ka mo e covid ta hiwa ai re tau si o reva pe ku tau lava o ma o ha panga fe unga ke fa e tau nga o no to ni ai covid ta hiwa fa nga o to ni ya ki na to na we si la hi ko ni e tsunami pa time ta tau mo fai hanga au pe te tau lava holoki ai lolo pe kai e mahino fogia ko me e ko ki tau kau ta to loi ko ngai fektoa ke he me muri o de hanga drive ko ai mau inga ai lolo ai o fai ko si o fale re pu de hanga pe ko ha nai ha me au fe unga mo tau ke fai ai si o mo fai ke to koni ai apa pe to tana ki mai mi sta panga ke ai ka ko ton pare mi apa ta hala ke he fe fola wa ki mo va Lala ko se folawa ki mo vavau e mahina mo ia ke ka hau he fokotutu ko hui ko community transmission ko lo tonga lele vavau be mo to ko la ko ka nga health ai e fai tala no mo pot ngai mo ui ki he sio na capacity ko ai mo no to fa ata ke hoko atu ai se folawa ki malo kamu whakangongo mai be ko ne mahina be ha mea u pau be ke whakahoko atu I he le tio be mo mitia malo don paremia koi kan ai ke hoko atu tala no tonga pe tala no tonga malo ke mau ek paremia kata ki mui atu pe tala no ko na ke tau hoko ki au ke fa ngai whakatau me ipe he feito na paremia ko ta ko frontliners de na ngau pe na to au ka ko kai po ha na fa nga mari ke na fa ko na ngai fa tau ka be fo ke ngai family was to ni ko to ke na to le ke na no fo ma ui api home isolation o ku ke fa ha ko nai he ni mo no fa fa nga ko ka kai o ku isolate ki api ek to kon paremia pe to mu te na press conference ki mo ana whakahoko mai pe me he pungai mo ui o kei whakahoko ono wakai ki whaini tau pekia ko me COVID ko mui atu pe ek nsta mo ui ka pe ke tare kita pe ko smau na ha definition punga we ki he COVID test pe ke ngatai ko ek paremia na ke me mai pe ki mua pe ka aki pe mo national retirement ko ngahi sektor ta taha o ku e na hato e whamatala whamui taha ki he tūnga ku iai ko mana tui pena ke mea mai ki mua o ku le whae se tāno aki pena e uhinga whakalao o mui atu pe kuhana e tūnga ko au ki ai malau pito alo tu pe ke tare tae fe whamui ai ko lao ko national retirement fund ko ni ke he tawhaaki ko ni private sector o kai before na lao ma ke na to ke he ai lao e ko ke retirement fund board ki nga whapure anga. I he lao ko ni o poate retirement ko ni ka whapure anga. O kulawa ia o kore pe atari he poate ke o mai ha se niti. Me he account pe ko ni ana tolu ko ni o me mi pai. O te lava o toho mai. E hange ko valungiau na whakaata whakamui taha ko hinga pe ko tsunami mo COVID. Ki he ke lao kon ni national law ya ki he ngahi kautaha private o ku whatatau ki whare o mai o ku kai ke lawa ya ai ku paureva ke hange pe koe na whaka ala tu he tau press conference wa mui pau ke whelo toi lewa ki nau tau lue kau me mi pa kai toki lawa ai ke liriu ai lao kai lawa o lawa ai whainga maari e pehe ke kore atu kau me mi pa ke tuku maha se nit pe nau akau ni pe lava o whakangofua whakatatau ki he nau lao. Aia ko talanoa ton ke whai he poate ko ni national retirement fund ke unga ke nau lava o talamai pe nau whima o ke liriwe lao ko ia ke unga ke lava o mao e se niti ko ni ka loto ki ai ho nau kau me mi pa. Ai ko whehu I whakamui ko na ke o mai kai tuku atu ke
tôi ngày có mi sa cái nào ta đi mai ai phê coi kìm bùa Malo pito ekpalemia pe famalot pe ki ye feu ikon me he talau tonga ko angai pe ko tau press conference fa muy e super fe kawak pa mo kau pe kia oku nas fa ko pe foku ye ki committee oku nauhanga o siof kawa e tota me WHO ko SPC pe fa ko mai ku nau fa nau fa taha e fa e tau ki press conference e ka o mal ko monte e fa ka ka to e mau nga o ko ai committee ko ni ki he fe ka mo ka pe kia fe i he covid tahiwa malo yo ko tali ko na pare mi ka ki fe ka pe mo to ko ni animo ye ngahi api ko isolate ko o ko lave be ko ngahi api ko isolate pe na to ria o si ka ke na fe tu tak me na to ria ka to kon fa nga mari be ngahi ap ko ya ba ko fa malo te fa tu i ko ngahi api ko isolate na fu fe ma vivi api te to kon ni ata pe ta me mo to ria pe ta me ni tu ai fe tu tak me health ke ilo ye nimo ka go ma be mo to le fika ta mo to ke o ko le ke ke fu to la he tau nu to lo mo tau ka pai ka to ta ko ha be ki me pa ko vai be ma wa tu ka pa be ke fai ki to ko net ko mo to malo bit alo to ba mi Meleman alo pia tapi ngai alo ikalemia ko ki toi e ke atu pe ki fe hui ma to ni na kon ta ba ai fo nga e aki ai pe upang utapa anga o motu mai mele mo ka kole me ngai ka ta anga pe lava ke ha fa hinga fonga ke finga we aki ai pa mo panke na lava ke tuange ma he fia fini e na u siri ni he fa fo mai fo ta pa anga ha u he upanke to ga te u ka ta pa anga o mai me panke na u mai ka kai au ho na ke panke ko ki fe ko i he ni ko akere mete ko vakai mai pe me ngai business pe o ku to ki to loi pe tai mi ko fra hu ngai pa matala tu hau ange ko ki AYE pe mo city ko ki fe hu ye ta ha ko ki apsia ki eua nai to tonu ke nai pe ki he wi ko osika ko le pe ia ko nga ko fahinga toko ne puleanga he ko aisi mate paanga te au no noa i he po pa ko ki kole fra muy pe ko kole me kakai fo noa ko fo tu atu pe molang mali lele pe mo ke kamata ai ava ko ia ai fa tap tapui au hu ke fai ngai fa tau me valu pompong ke valu e fiafi ko nga pe ke fa fai nga mali e ki ko ia e u fale koloa ka pe ki hala ko ia pe malo alo mele ai ko apong-pongi apa ata ki fai fe alu aki mo ata ki fai pisisi me ni ma pong ki valu e fia kau pau ke api he valu e fia kau ko tok ata ko ke ata me api me ni ma pong ai ko fai tai ma ke he pe hoko atu ko ki he sapate tau foki pe ki he valu pong ke valu e fia pa pong pe ma ke he kamata me ni ma poki ole ke valu e fia ja toki tanah ke te u fehu ke he ya ke ekmisa moi mo ton paremia alo paremia yo malo pito ekpalemia pa malot kia mermano e fehu ko ya ko me kon ki putu ko ni e wa merman fa ko pe ke familia ku lava pe ke na mai pe na tol he mai no ko e toloi ko no tuku ko nga ko ngai fa tap tapui o ku lava pe o toko ne puleanga ia ke ngahi mea pe ni whai ngofua pe pa ku malava pe merman malo ko le ko me ngai ta ka ta pa anga fe ka aki ko pe mo panke ke lava ke nau lava o mai e pa anga ko ngai au ka hu e kiu mai ka kai ia pongpongia
o te ke si mo nau tiri ni te nau pau ke nau kiu nau toli ki panke pe mo ki pe hui pe ai whamatala tuku hau pe kulava ke ki o toloia Wege misa panga mo tu wau ba mo kremete ke na toktaria tu ke feu fa muy ko me ko ke panke ko me ya panke mo panke pure pe te na lava to ya va tai mi ke ka ko fa ta ta ko ke ai fa matala ko mai ko ni me panke pure ko u panke a pongpongi o ku kamata ai PSP na wa he ha fe hiwa ki taha e fiaf ANCT me he hiwa ki taha e fiaf MBFA hiwa ki taha e fiaf ko e tonga tivau men peng leva me he ha fe hiwa ki fa PM ai ko e ko tai mia ya vai ai panke au hu ko me mahaloia ai kautama pagi trader pe na ke na ta no ke panke pe te na lava to ti mo ai hiwa pe ko tai mi ke that's an internal arrangement ke na ta no na to ki ai pe lava eta me ke ko ta wilo takai fa si fugeni eta me tana ke mete mo me ki ko le kon je ka mo text ke ki ha do pe ko tana ka do pe ke unga fa kai pe ke tu ka pe ke u mani ke u tam ka ta pa ma ke na u ke fa fe inga ke mo u panke i tu ke ko ia ko me na o ke e mere kako keremete ni ko pe ke hange ko feui o ku ngawe pure anga ke mau ka to te me ko ni he u ke ka u kako ko pe ke ngai business ke mo amana le le pe ko keremete no ngawe pe ke ngai be maro kama tana ka pe ka ta pe pandemia ko pange fanga ka ko na u pa anga ave pa anga pa u ko ava pe to os mo ye fa maro keremete te do tana mai Porque hoko to ai pe keremete kata ki ke pe kwa hamia ke fe fomatal ke fra hoko mai fe ka ki pa mo uta ko nai wa fu kata Mara bito pare mi po ko ri ku fa fa ta pu le fe kamtanga ko hu ke fa ta ko ni ko fa loka ko ke lava ke fa mo fu ai fa ngai fa mata pa nga ke fa ho mai ti te to tonu ha ke ko ni ko fe pu ri ti wi ho ke ka ha wawaru ahiwa tō noa. Pe e wesia pe ku ata ku toloi ai whakahunga e ngai whakamatara i he tiute ki he toki aru kātua ke ha tō noa sone. Koe mime ko toa ngai whakatuku hau. Tu hau PAYE, tu hau CT, ai ko tiu koe ke to tongi he mahina ni, tu hau kuke mahina ko osi, e aru kātua ke ha tō noa sone. Ko pene ta ngai whakakau koe ko i koe tā kuni ngane loka ko te telere kai business ni pa koe ngai wesia ko ia ke whakamāpo mai ngai whakamadala to whakauwha ngā taha mai pe e ato unua ko me ke te whai sio whakalukufua kia koe toloi ko ia ko te whahanu tau kia ko i koe koe fusia whuhui o ta pe ko ake whakamari ngai business ni te naurawa whoki nau tōri o ngā ea seri tiko ni ku osi tāna ke ngai tuku hau ku e honau awhinima i he PAYE ko CT mai tuku hau pepto ni whahau whamai mai na mai ke nau tokon peka i nau tonu e lawa koe tokon at ke nau kau ngā ue koe no kotonga tuku kitua i whātai ni koe ni ka tuku hoko sia osi a me ka tuku whakahau mai pa tau tuku talatala noa lea e hoko atu e ko ilo ko whengata koe ni koe tau ilo e ko mea tau whanau ki ai Pe lockdown ko ni to rere ukau ko ke mai no tuku aki he hoko mai. Ai alo te o ma ki te tia ku te ke lava ke fa nga au ke ngai akau ni ma bia be. Ko e tolo ani ro fe hui. Ko e na rere ba te ke hu ke ni to anga ko nga hiuta ko e to ni me muri mo tau kai nga muri ka ki he ngahi uta container pe. Na ta ofe nga fe tu ko ni license ki tua ko upe ke whakasisi e whiawa ke kakai. Ka koe tū koni ki a pongi e whakaata e ngā heuta tokoni ku aru ki he ngai whare laiseni itua. Ko upe ke whenua ke kakai na lawa ko whenga maari ke nau pakai pe nau ngā heuta whare koe na ko Tripeki, koe Trans-Pacific i Hararewa, manu mataere. O koe ngā heuta container o si tautu e meai
ka ku hiro loka ko ni po ki ta ofai ka fa nga mari ko mo me ba ni e frata te na uta ko ya ko information be pa le mia we ka umitia ke ko nga ko we uta talamu e tai mini no mai ko na ma ko ya ki ani afi na fe ko me container uang ya no fa no no ko tu ta ma ki tongani pe container be hiwao le fo mai o fo ni mo hiwao ko toi nga ia ko hau ta pe ka kai ke fa fo fonga mai ke sias mai ke kolo mai ke vahen mai ke mot ai be container te o no la ya nge container hau ta ya ko ni ni mo pe mo va kai wi ko nu sila le fai ko fu apu ta bito no ko ti nei ti ta na ki ko uta ka kai mi nu sila pe ro ringa ko nu sila ta ko mo container uang ya tolu fa I wanga ko no ni wanga to fa ko musila tata o ko ni ma pe seria pe to lu America pe tani ma pan o lo ko seria musila fa nga tata ko ni te to ko ni hangi ro ila fa ko ko musila man smart no fe fu o la vai o mai o fa la hi au pita musila ka hangi o si ka ne wa ya he ko pe nga we ke oskana mai na ke mo ka ya e ko ma pe nga fa mata o ke fa pe kai nga tonga ia I musila mo aseria ke o mai ka angali o ha pe toni ka ko si ho au pito o fa I tu ngoni angali ba u bereria o ko ke te afu o fa to ni fe mai ko covid ni o to hanga tu ki ai ko sia ko ne covid mo sia ko to nga me business ko to e mo sia pa pe ke fa ki business o sia ko mo ka nga o sia la ya puta ko ia ko ne toloi ko ni ga fainga mari ke na pisisi ko ka ngawe ke na o fainga at ke na ula wa pe ka te ki na te fainga ta ko ni I he ka unu na ko ne nga mahina ko no pai ati toloi ko ni o ku kai ko ha ka diseri to ku hau ko me ai e pure anga pare me ama ka pediki na to sio kai ka mo no fan kai to ko ma ko tu ka ku ke ka hau ko me ma ni ke ma fai ko tu ngai to ku hau ko no toloi atu pe ke to ni ka ke motor ji mo e na to go si nga we ka to o mai amu ya ni seriti ka bu fa ko te me te bu fa ya te va ta ni ko ni ma ko e ko mai fe wi malo kelemet kabi ka malo ikbalemia ko tu pe mo au ke na eu ki foi fe hu e ta fa more na ke lava o tari ma ne nai fe ka aki mo ka u sela ko I hua tori e kuna u kau he kau ngā au e frontline ni mo e monu ia ko e ngai allowance he taimi whaingata ahe na ia e nau kau COVID. Ko mea beta ha ko e whakaha mai me he whare maha ki he press conference a hapure lulu. Ko e tau mea tesi PCR lau ko toi pe ai mea tesi ia e ua awhe he nea au mai ki he taimi ni. Pea tuku whakatatari pe ia ke toksivi ake kau wholau mei mori. Ko ke hui bea kuia ki he egminista me tare ki tape ko e hae ai whakatuutu mo I ngā au e ki he mea ngā au e ko iau to ia ha ofa mo ha tokoni o mai. Pea ko e whakao si pe ia ikpare mia ko e tau talanoa mai he paloparema totonge uhila mo e hiki ai totonge lolo ka ki tau lava o mapure I. Pe kui ai nai ha palani taimi loloa mo whakatuutu ai pure anga ke solo wa ke paloparema ko ni hange ha whakalahi e tau tāna ki anga lolo ka e lava o stoka e tau lolo ha mahina e hange ko e mahina e tolu pe ko taimi lolo ko ki kore whamala ala pe Malo pito tapi ko ki Italia tau e whehui mai ka ki he potungai moui e kalemia. E tapinga mona pito pe tau press conference whakamui he aho pule lulu. Na e whakahoko atu ai e PCR la ko ia o ku toi ko e mea tesi ko ia e wafe tupu. O ku hau koe ne waka koe me fise aho pule lulu I ka hau. O mai ai e konga he tokoni e kautahamoia mamani. Pea o whai mo e whengawak mo nusila ke toi o mai
ai me ates ko PCR la pe me no sila I he wike ka hau ne ngo ka to ngai me ko ni ka ku ngai tesi ko ni kai ke whakangata pe ki he ki a ki nau tolu ko ni o mai ko ki MIQ ko o mai me muri ka ku ai pe ngai keisi o ku tipen pe me to ke tapure he le pi mo e ka to ke tau na fa ko ngai fatongia ko ia ai ku ngari tu fai nga mari pe ko rets okay pe ko rapid antigen test o ku ia ai taha ngai me test ko ia ku mai he me faka ko ni wi ka au pe me no sila pe mo Australia malo au ki hua te pe he tuku anga lolo te ko ke tuku anga lolo ko proseki ko ia ko ha ko proseki ke fa no tala no e pule anga ya mo e o kau taha pe ko kai ko proseki e lava solo va be he mahina taha be mahina ua e se mau bit time la hi ki ai ba ko ai ngai me fa business ia fe ka ak mo u me ko ia ai ko tu ko ke pe ke wala hi pule anga tu ko ngalo ko unrealistic pe ko kai ke ko ha me ke fa lava hasia tu ke kapai loto pe ka mahina be fo ko tu ko ngalo ko ang kau taha ko time mini total pe mo kau taha o ko mahal mahina taha pe foi ai o pau pe ke ha ai wagalolo ia I mahina ko to pe malo mau ne tariat pe se ui tapinga malo to pare mi Alo Soane ko malo bito pare mia ko ki se ui pe na sai ti mua kana sai mai honotari ko foto pe mua na e fe ke Royal Commission ki hono totolo e tu puanga humai e coronavirus to ta fonua pe ko tari ku osma mai o botonga fai nga u e ki ai ko fe ia ko ha e ola o nga u na fai ki ai ai tonga o ki pe pa no wa pe e paremia to ko pe ko te minister policy fa mo more o tu faki he nga mitia ke he fonuani media fa sociale newspaper Facebook kame ko silave me corruption de lo tonga hoko he potunga we policy tonga tau te fito ke nga top level of management o ge corruption ya fa hoko he tokon commissioner silave me trucks ya pe he ke polo kalama ave holo he tangata ko kuata tokola kataki ka flyer ke mo ha ki fa matala kiai ya ko fa osi o se hui ke ek pare mia ka tokon pare mia pe minister pa nga mole ala ko fe hui ko fe taimina e tuua ke ngai lakanga ki he lakanga ko ki he ngahi poate e pure anga ko lakanga pure anga o fo ia I he talanga we ki he komsoni a ka ngai fa pure anga ko poate ya ko nia ko hore pe ko talamai nga we ya ko Australia poate ka mau ke fa ngo ke ate mau to talanga we ke poate kata ki ngata ngai fe I malo Neo ngat fa more Ia o le le ka tari ta te au me ka ke pote pare me pote ka ke fo wi PSC alo ko la ko pote ku Filipe lista ke to ka kai ko na staria he me kon ko si ka ke te atu pe ko pe database ai potunga we na pik pe me ka kai pa to ki whakahua tupe motuani kakai o koutu hange ko lau o koutu I te nau tokoni ki hono whakalele lele ai ngahi poate o whatatau ke tau mua ko I he lau pia pau ke loto ke mo kabineti malo kataki ka tu uaki e minister ikai neka ke tu ake soat ko ia ko ki se hui pena si tatari me motuani ki he tohi atu pa ko Filipe he feitu una pa whamalo. Ka rewa soate ke tuku mai rewa to he tuku ke ave ke le sita koe ke ka koe takai hoko patata hape fo ke apoi meni na whai ka maari ai. Ko mea koe ke polisi soate tau ki wawawe pe ko sene hoa ua ne tau press conference. Ko mea koe ke polisi whai ngau I kia I soane wahino pe tatau pe moe wa whai ngā complaini pe whikawa ki moe whatongi a pot ngau e. Ko tuku ke lere ai ngawe ka ke lava kai toki o mai ai ora ngawe ko ia
ka o te tau talanoa e tau tolu o whai whakamau e mitia o se koe ulo tonga whai ngā ue whakalere i pe ia e potu ngā ue ki ngahi tau pehe ko ngahi tuwa ki pe ngahi mea pe ni. O kou sae mau pe ke tuka whai ka maari ke ngahi potu ngā ue, ange kon koe tau tuwa ki e tonga pāwa. O si koe a taha ni maa tau hanga wiki e nau no whoko ngā ue tafi e fu he hengi ke kei mo ui pe ui la. Tuai pe koe ne ki foi mamia hake o wai palparema e pili ko lau ia me olunga pe au ki lalo o se ka ngalo e na ngale re na e fai ai pe ke unga pe tu pe ange pe fa nga mali ka ki nau tolu ko ni na fa ko fatongia ke atu pe tau ngai viu ata tolu mo ngai me au pe tono no na to ko mai le va ngai tau pe hatari o pa le va ka ki fa fi mali e pa ata pe ke tau to follow up ai tu pe mo ai fa nga mali ko atu ke ngai pon ngawe e te nau to campaign pe pa mo ngai hatari pa tau to ho ka to tau ta no a pe foi tak ta pe foi feu pe ua fa muy ni ko a lo ni ho ai ua ni tau press conference ko ni e a ni ta no o tonga malo bito ik premia pa ha mo ka ha te pe ma ki feu te tau fononga ko ni te ta pau foki ai tu unga ko lo ma fola ko vai la si pa ne ngo te kai ke au ke tu unga ma lu ngata ne ma fola pe ko ne pik ka ko fa ma hido pe me minista mo ui o ai tu unga fa tu tama ko ka unga we o ko stretch capacity e pot nga we pe pa ko stretch he tai minu te ke tawa ke pik ho no ka tawa ke ko hunga le ba fe ui ek premia pa ko pa mo minista mo ui ka pau e fa ngamari ko hana ha pate teu ai pot nga we ke taimi e a uki ai ta te fito ke to la ka nga we pa nga me nga we kana ha to ka teu ai pot nga we ke na si me ba be ai ta ka to ka ta press conference ma muy o go peseti e no po ni wa mala ba ke na po ke la ko fe u ipe po hana ha to ka teu e fa ka ko ke taimi e pi ki ai vai la si de ba fora ko ya be malo hange pe ko e whakatalanoa na ku whahau katoa ne nai ange whika akpa mo e kau ngāwe. Ko e stretch koe ne kau ngāwe i he tūtūni ngāwe koe nei lele mai ake he potu ngāwe. Peneongo e tokolahi ange kau close contact ki he kau positivi. Ai koe tūtūni ngāwe koe ku liliu koe he tainimi whakataha mo e whoki mai kau ngā au na nau ako na foku mai ke nau hanga reinforce pe toko ni i e tunga ko ki ai potu ngā au i he tainimi. Ai ko e hoko koe ni kamata ngā au aki he tainimi, ai ko e hoko atu koe ni e lere he ui ka au. Whamao popo koe ni e tunga koe ki ai potu ngā au ku wongo i behe motuan, o ki he tunga whawhia maari. O ku lotonga whai e ngā au e toki tāpure, kau maa e kau toke tā he lotu whale mahaki. Ke wahe i ha wot makehe i he whare mahaki, ke tauhia i aki nau tolu koe ni o ku te nau mo ua i he whakoutua koe ni koe COVID-19 wa. Hange whoko e ngahi whaoha ana e whakahoko atu ki mua e super o ku koe o mai koe e mo tolo ko Australia toko i he toko taha kilu e whemau e ICU pet e to e walu. Koe tuunga koe kuia koe tau tolu ia ku e lava ia tau ICU pete a tolu e wha ki he ono. Koe misini whamanawa koe ke whamanawa kapai whemau haanihi ke he ventilator koe misini une hanga o whamanawa e hataha o whemau ke au ke tuunga koe ia. O ku misini hongo fulu he potunga aue. Neongo e pehe koe ni te ke tau wau ki he piki. Ka koe tuunga koe o ku wau ki ai he tainimi, te ke ai hataha e whiemau ki he misini, te ke ai hataha e he ICU ke tuunga kui ai. Pea koe taimi koe e maua e ngahi whotutume ngahi mea koe ni he ui ke kahau. Koutu e toi ki mateu te wange mo toi lele yang e whakahoko whatongia e potunga aue ki kakai whanua. Whatonga yang e whiu pia ne nai ke u toko ni atu ai peki ai. Koe tuu koe tai nimi o ku ikai ke totonu ke aha whiri manako. I he potunga aue ka pau kua taha kou ke positivi, pe ke negativi. Pe kua taha kou ke hu malu. I he malu pa mo whatongia ia potunga aue. Ke tokanga i atu mo tolu koe no kupuke mo ui tokoni ki he potunga aue. Mahino pe ia ngahi tai whie maari, ka mau inga pe ke mo o mai ngahi tai whie maari e koia.
pe hoko ngahi launga pe tai fe mari ko ia ke falele e mau fatongia ke kakai fonua ko mo fatonga yang e pe tunga ko ku tau iai ka he kai ke peseti te au e fa ko fatongia ka ko ha le ta ha fa ko potunga e time ko eni ko e me mau inga ia ke tau finga a ke le fa lu fu e kakai fonua malbe ko utalia te ki fe ko ia malo Ik pare mia ka taki ka uto ki wakai at pe mo ki fehu I te ke kahalave mai ki ai whika waki mo e tūnga ko kia kau sela a more more. Malo tapi ton pare mia? Iya, na si ekenia he mea ko si tapi ka pena sai pe talia e pare mia ke. O ke pe fonga e ngawe pure nga tapi nga ko no o mai ke me fa si o ke be mo e pe mo pot ngai mo ui be mo o ko pe mo fa ta anga ko o fai no talano ya u me ko ya ka wa ta pe ya sai pe ke to ko mai me ka se la ke fa si o ke malo abito ton pare mia. Malo tapi me hermano Fa mole pe ko tonga honua o te ke si frahu mai ki loto o kusi ai mo ne fehui. Ako tui pe ka ata whainga mali e wal fit poi ni mau nau si tali mai mo nau tolu kataki. Ko ia pe. O te toi ai o ni ma ke o lunga ka ai whainga mali e ke wal fit poi ni ma. Ati wal fit poi ni ma memang. Wal fit poi ni ma Luciane. Ki he whare area hange pe koe koe nau press release nai toki atu e aho ni pawete mo toki mea toki ai mo toki lau kongai koi foki he me pure anga ia ko toki alpon ke fare area no ave ko ne estimate ke kamata no area e pacheti ko ia fe ma wa panga fo ko ia halau he taini me fe ma ke ia fa fe me aki ia e fare area ko tu ga ia ko tu ai taini me malo quería pegar sua pasoane fa osma soane Malo ik pale mia pa ko muy tu pe fe hui kona a broadcom a Luciane I he fika a ko ni pe mo fale area mahino pe nga hi tafaki a pure anga ka ko na ku hangi ku yai a fi ma o ki he lao ana ko na retirement ko le pe ki fa mahino mai ko fe o ku ke tatari ki ai ko felotoi ai po ate ke na utari ko le ai ka mi pa pe ko tafaki ko na pure anga ki fale area ai ko ki peu pe tafako ia ko fa si pe ko le penia me ni e kautori o ku mahino e vaka alu I he ke kaha u ai tori alu pe mo repeat ko ni me muri me nusila mo aseria e kauto ke ia ni si pok mai kautori ko ai pe ke fa mahino mai tafako ia kai malo e nga kata ki mo ki ko le fa o si pe e tafaki ko ne uhila na lava ma mai hata u te fa ta ho ko ai pe seti ko ni o ivi o ku fraivia e he ivi kon ki ona tu faki o hila fraivia e sola tu ko he taimini o te ke lava panga o ko ia ka pa lava ma o mai ki information ko ia ta u fa ta hoko malo pe malo nga o malo ke ka kon pa mo national o ku sai pe ne bisa panga ko me ai ke feloto ia he ko me fo ke dia private sector ko ke ka o pure anga ai ko retirement fund pe o ku kau e pure anga ai o nau kau he poate me ia ke feloto ia ai poate ko national retirement fund pe te nau loto ke lili o nau lao pe ikai ai o pau ko retirement fund ni o mau kau fo e pure anga ai poate he ko nga ko kau nga fa pure anga o nau tol ko nau retirement ni au ki ai pa te mau lava ma to fai tu ni frata ha mo kau fa fo nga ko kau nga fa pure anga pe fai halili ke lao pe ikai ka ko me ko ke national fund dia ko me ia private sector me ia na tol ba mo public enterprise mo ngai siasi ke na fai tu ni pe te na to liliu e na lao pe ikai ko na ta soane ko ye malo bito ik pare mia o to ore ke tar pe to pare mia me ko ke energy Iyo sai pe me he sola e mau mai pe. Ko me ko tori iyo e lava pe me. O
ku seti pe me ko e kau tori hang pe ko ke ko si na la wa to ko e kau tori ta tau pe mo ke ka hau ya ko ko mai me asli ke mo la ka e kau tori malo kau fa ngo mo malo io cremet ata fa mari ka Malo ma fa mari ke wi ya pe hitari ke wi la he ka kai no text me foko ke street gana programa ke fa mai no dai pe ko ko e nusila ko e FedEx ko tonga post e ava mo a pongpong ko hi ko nga hi package e ka ko ma wi no ko mai nge ko fai to ko mi asivi ko nga hi kiki mai polipini ka ko ke ni famre ke me mai hoik me kai fora e ava mo apongpong e fa ha fatongi e custom ke tua nge do na uta pe ko apongpong pe ko nga hi mi amma ke ko ke felave e mo fa va pe ni e tari pe e tai ni to fa ha ko nga ko ya ko no wa ko e ke mai ko ha nga ko fa ke nga la nga ko di ko mai ko mo fi fa ha pe io mo ni nga la nga le sita ko nga we ne mai ke ane afi ko la nga ta to ko la ma ta to ko ni o si se to ka to la to ki mahi no i fa nga we ko nga hi fa mata ka ke mo ni ko nga tu ko ki pe ma wala ke uta ka kai more ko mau ma nga be ko ya o fi fa pe he o ko ke ala ko nga we ko ke fa nga mari pe he ko wi e ko ya ko si bo so tia ko ka sino pe ta ko ni fa ka nga uta wa nga uta o fi ke va kai wa nga uta o ku ika tau mai no gato nga fa mtala ko ni na fa malo ke kai ko na ko le ke mai na ai la nga pa na sfa nga ke o si to ka mari me ko to ko ya ta ha yo ha ke la ko tu ka ki e mori ta ko kai ko mori ya ko hingo au abu mai ta ha yo ave me au hingo ta tau ta ko ko ne uta ya an ko fa ki fe to ak pe ko mau ko ya no pe ki mai na me pe ka na tu fa na nga ke ai e pare me mahino pe ko ke ya pare mai u la ma ko ne mai Malo abito Clemet netaha ko ka ni ba ni mal ko ke to mai be na me ane nai Alo ibrani so ni feu be ta hai ka ta o si ko alo ni ho mo ko ngani ta press conference Malo abito para mia ko fituna pe fok te mista ko pa ka malo atu pe me fa na wa ko na lava ko le re mi api ko feu I pe para mia pe la na puleanga to koni e mista ko to la pesete no e fa na we he tertiary level ako malunga nge from fitumo from mono o guia e na wa ko online pe ga me nga mo ka ta ha una fire service provider a TCC mo TTL o ga na package na to ke access ya e ka wa ko ka ten ko ya una palo pare ma fa pa anga ko kolege feito una pe mo potunga we pe lava ke na ki subsidize ma to ko ni mai ke na wa ko na lo tonga time o fainga ta be mo covid pe we le me fa tap tapui o fainga ta ia ki fa na o te ke na wa ko na nga o le ka ko si to ko ni mai pe ke mo to ko ni mai mo ke subsidize yang ngai u le so ni ngai u package can go online ai he na le so ni ma lo ko me a pe ya ek pare mi Alo so ni ka e me ma wi nga bito to finga fu ke a ko me a pi pa mai na to pe ya ko ta fe ta ka ko mo covid e follow pa mo ke fe ma pe ma lo time la ke kai ke fai ai a ko ane po ko mo loi o ke he ai hala fo no ngai au fili ngai fo no te a ko ki mo ai o fai de nga o ko nga ke ki ma ange o la ya bito nga hi me he na mal ko ke beauty mai o le lo mai lo to nga fai ta no ko ni ke mo fa to nga yang e ba kai val fit point di ma pe ko on pe ko so ane o lo to ane mai he ta ni mi kai ke ai o fai nga ke mo ne to pe so ane ke fa si o ke o fai ta no ke TCC mo TTC ke fenga ke ta to tong ya website ni ko ya o video ako e na lava whainga maari e ka mahi no whoki tō la he kakai a tau tōlo o kai ke nau mau ai whainga maari e koe ke nau mau e interneti pe ko hanau ki laptop o nau api ai ko le tio pe ko hinga ko ki la he ngau e pe ko he punga ko le tio ko inga ke mahi no wha to tofu ke tō la hi taha koe
o whanau ko nau lava o ma o whainga maari ko ia tu ke tana ke kai nga he nau ti mo ngai prinau ke tokon ke nau ko me api ko tau whamu ia ke lere yang e vaccination ni mo hiki to ai ngawe ko ia ka ia whainga maari va ve mai ke whanau ko ke nau toi fokio a ange pe mo fato ngai ko mahina ne ua ko aho pe tolu na ia ko ai form 1 mo form 2 e wi ko si a prelu falait a tol me mai na ua a ko pe me api os mahino pe e uesi ala ya ko winga pe ya neongo tau tau mo le ke a ko ina tol me api ave ngai de soni tau ilo pita tol natura fa na u pa ke na lava na ton of ma huifo o fanongo mo a ko me le tio ai wai ko de ke matua ke na u kata ki o ngawe mai o tokoni mai ke ngahi ako o na finga na fa na ke na no fo tau hi ke ako me ho na api ke nau ki tau tu ma hui fo tu ko o ia shopping ko na pongpongi mo mea o pau o kwa whainga maari ke nau no fa ko patu ko fa nau ke nau no fa e ke tau pepe ni apa to kala to piki ya foi mahina ta me he ni ko alia mahina tolu ai kai ke ako ai fa nau o si mahino ia ai we si ako ni o ta fa ko ni ai ko finga e pun ka ya ko ke tau si ange apa lava o sayang ai ko ai vaccination ni pe lava o to ya whainga maari ke whakafok mai whanau ke nau ako heiro na toi lava pe o mau ai toi tau turi atu ke silapa mo ngahi mea whakaako koe tau ni he kai lewa te tau toi ala sio lewa ke toi lere fo o pe fui tau ni he tau kahau pe koe tau lere ai ako me tau ni o lere ova ke tau kahau hange ko fisi na tok sivi whai nolo a fisi i he mahina ko ni i maa asini koe tau whaako i he tau ko osi ai au lahi ngai pōre pa moni apito pe mea na o mai soan ke whahasio ki ai na tau lawa o whahapetogoni aki ke ma o e whangi device ma o whaingofua mo maang ke lava o toi lere yang e ako e whanau me api ko hinga pe ko whaingata ko o latau lotonga whekuki moia pa malola hia tu kau whaingongo papau kai taha pangahi whehui ku whawhiawhia mau pe ai whaingamari kon ke tau tānoa pa me ngalo pe kana ai pe ke toki ai whakaos pe ke tau whiawhia ai congratulations ke timi netball ko na tonga he nau ikuna mai ko ni angai ko ikuna ha mo ne po pa mo te wat ko ke final ko mo fisi pa ko korea tu ke mo ke o lava sio ha ke tau mo popo ha ke tau fa nau he nau te ko ni final he netball fa fia ma pe tau sio lava me ko ni tau fa nau mo ki nau tol ko na to mate aki o tau ki fonua tau si to ngai ta fa ke tau ai ko ni sporti ko o ta ke fia ko ngai po ko ni ko tu pe ko ka fe ia ta pinga ko fi ka mai pe tau ta no pe ka to ki ka fa nga mari ka hau ke to ho ko tai pe tau po ta no pe wi ka hau e atu le vai ai fa mata la fe ka mo ngai to ko ni ai pu le anga ke ngai ta fa ke o fonua ko hinga pe ko tau fa tamaki ko ni ka tau fa tonga pe o tau lo tonga e pare ma pe fo ko ni ai feinga ke togonia ki na tol na uesia tsunami feinga ke togonia ki na tol ko ni o ku paunga tamaki he covid kawai mo ngai business mo ngai tafa ke pe pa ku mahino pe fatatau pe tau togoni ke tawivi fa paanga ko ku mau ko ki fa malo pe pa mo ta mo nu he ni ki he tau timinet polo amana ko na ke na vainga mo hokat bahal ko fisi ke na fainolo ka mo fa malo la hia tu ke hoik misa ka mak motor ko to ka faiongong mo na tol na hanga togonia ke lava ko fai ke tau fata ha ni pa ka ma fuk motor ko mo me mai me bulina ka ma tongan i he fa falai te ko ni pa bongbongi fo ke avai ngai fa ko loa Pole tu pe ke mo ki fa mama o pe o ki fa to si pe mo ki fa mama o ai pe tau ki social distancing tu ma o pe ho mas ka ke si o ta ha ka ya no mas ara to ko tara ki ke alo tu ha no mas pe te ke toto a ki spare mas o mo no atu ki ai ke na tu ko tu ko ta fe to ni a ki pe he e sa ai pa lava to ko ni ai ke ta finga ko ni ke fa si si mo holo ki hifo ai ma fola ko ni ai ko vita hiva na fe ulere na ma ni nai mahalo e talanoa pe ko soan fe ka ko ni mo ta wat ko ni tai fa ngata pe ni hange ko lau wai to ko ni me pureanga ke ka fa fofonga pa nga tolmano ka fa fofonga i tonga ni pa nga wa mano ka fofonga i baba u patak ta mano le wa ha pai e u mo niwa ke to ko ni ha na ka inga he tai fa ngata ko ni ka wai no ku me ta ki me to ko ni ke to ko ni pe ke ni mo
toko ku mea tu hana hui panatolo pe kwa Vicks ku wala mea pehe e wike ko ni tau hanga tu ka uma foki anga wike hoko mai fai ki tau ilu ku hai mea hoko e tu nga ko ni tau fetakai ko ni mo covid tahiwa ko malo pe ia mo tamo nuat ki wike ni tau hanga ki ai ka uma foki ai wike ko na ka hoko mai ore pe mo ki tau faos ko krese tau ki susu klaisi o fai ta mai feo hela mari ma ni tu ia ma tolu ngo na hi ka fai pio tangat amen. Amen. Malo. Amen. Malo Ibrahimia. Malo soane. Malo. Malo Marian Mele. Kevita. Malo. Abinga. Malo Malo. Ibrahimia. Malo. Malo soane. Iyo. Koya. Malo. Malo lala hitla. Malo mete. Kay pagkaongo ko mau risi mete.